apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mudto'y man ti mais para kadagiti manukaw. Emi bakit? Irwar ko ka di amin to'y nakasako. Ay katuan, ano mabagkat mo? Agasam man day ta. Adula una yung tatarakan mo ang manok lakay. No apay ngamin nga iniyawid mo dito'y balay. Kit no inot mo't ngamin amay ibus day bangkag. Nga mala pagkwartaan mo't kiti day ta abakit. Ilakok to ti daduma tapno maksayan. Wen atay supay amay gatang iti masapsapol tayo. Ay katuan na bakit? May mayat samat no agaramid kay iti kulungan da. Ay nawaw. Apay kumapay lang. Wen tapno saan nga agkaywara ti rugit da iti paraangan. Datayo matlaang ti kaasi. Nang runa pa'y no kasta matutudo. Malawin. Agparami dakto iti kulungan dagiti taraken ko amanok bakit. Basta anusam lang nga urayan. Agasam man day ta akawayan, Alex lakay. Ne, saan ka di ati bilin mo kat agparami dak iti kulungan dagiti manok ko? Asino nga ti mga ramid? Tangdanak ni Tata Toryo, taiso ti kadwak. O sige, tapno malpas adagos. Tani, irugi naman ang titudo. Wen nga rod. Kaano amang rugi kayo? Intun bigat. Ita kumaa, ngam addamot ti napatagalakad ni Tata Toryo. Gumatangak to nga rod ti merienda kan si Dayo inton bigat. Nagpasentro ka kadita? Wen, mapanak matlaang gumatang iti abastuta. Alaman nga rod. Gumatang ka iti karne. Taiso ti pangaldawan me kini Tata Toryo intun bigat. Awan ka di pa ni Tata Toryo? Awan pa'y madlakay. Ay nawaw. Amangan mo't no nalipatan na. Anya nga oras tinagtulagan yo, aya? Alas 7 kumaa iti agsapa. Tamangan no masapa manen ti tudo na. Awan pa'y mati alas 7 lakay. Amangan no pa umayan day jay. Sapay la ko mga rod tapno at damalpas me. Ay katanusam nga orayan tagsagana akon. Nakaluto akmatan iti kaninyo. Ne, apay, rumor kaya? Wen, ag-extract edyo pwesto ni Mari Zeni ita. Isupay titangdan ko nga itad na. Ay katuan ang nga rod bakit? Nanang, at damot ni Tata Toryo di tabanger. At araramidan na dita. Agar-aramid da iti kulungan ti manaw. Anya? Isumad tinangag ko apagsarsaritaan da itay. Ay nawaw. Apay nga iti batog ti tawa tayo ti pangipatakderanda. Wen nga raw baldo anak kaw. Datayon taw ti kaasino agto daw. Sigurado anaangot ti rugit ti manukda. Kat no nalawa matilikudan ti balayda. Kasaritam to man ni Alex. Amangan numabalen nga itilikodan laangan ti balayda ti pangipatakderanda. Iti kastakit saan tayo ang maperwisyo. Nanang, mapanak to iti ayan dahin tun madamdama. Mga anak labiit. Angam nay, saya atom at makisarita kan kwa na. Di ka agung ungag. Depende, nanang. Baldaw. Nungay isuti umunang agungat. Di agungat takmat. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, pare Baldaw? Kulungan ti manok samot ipatpatak deryo kan Tata Toryo, pare. Ay won, isungag paisaw. Apay ka de? Numabalain. Ket saan ko maadita batog ti tawa may ti pangipatakderan nyo, pare. Ay nawaw. Apay ata kayo tag-desisyon pare. Kat dagami mat ti pangipatakderan me. Kas makita yo mat, pare. Batog ti tawa ti kusina may tinang ipatakderan nyo. Kahit anya kumaita? Kasano kami mat ngayon matutunaw? Kumabalin nyo mat nga irekup ti tawa yo pare. Pare, agpakpakaasyak. Pare,
Saan mo't anala ka amayakar ti kulungan? Kas makita mo narugyan men. Sapay adda ni nanang ko. Kanayon nga iso ti mabatbati di tabalay. No dita ti pangipatakdaran yaw. Kaasimat jay bakat pare. Sapay addo ti manok mo. May salaang ti maibagak pare. Saan min aparikot dayta? Tinapatag ket dagami met ti nakaipatakdaran ti kulungan. Bakit? Nalpasan ti kulungan. Anya ti makunam iti inaramid mi kinitatatoryo. Ay nawaw, apay mat adita tinang ipatakdaran yo, Alex Lakay. Ni, apay ko ma. Anya ti parikot ket kukuwata mo tinang ipatakdaran mi. Saan kami mat nag-over da bakod Wen ngam di mo ka di makita nga asidag iti tawa da Nana Rosa ti kulungan nga impatakdaryo? Kahit anya ko ma, no asidag. Na, common sense matan alakay. Tinapatag ket saan tayo nag-over da bakod. Agririda no kastalaang lakay. Wen, kukwata ti daga. Ngam saan mat amabalin nga aladam ti angot nga agga po iti kulungan ti manok mo. Tapno saan nga agober da bakod iti ayan da Nana Rosa. Ti request mo ket agpaaramidak iti kulungan. Itataddan din ay patakder. Addalata ti reklamo. Kasano kat makapirwisyo mat? May mayat ko mano dinalusan yu ti likod ti balay. Tay jay laangan tinang ipatakderan yu. Lalaki dinuan niya ti ipatpatakder da iti asidag yu Mari Rosa. Kulungan magayam ti manok. Parikot mi nga rod dayta, Mari Ansyang. Sapay asidag iti tawa yu Mari. Dayta nga rod, Maray. Numakargaan dagita a kulungan. Kaasi kamintaw, Maray. Di yu pinadas tinakisarita iti kaaruba yaw Maray. Nagpakpakaasi ni Baldaw idi napalabas nga aldaw. Ngam agpatangken met ni Alex. Nagpatakder dalat tamag. Ay day takidan. Ni baka nangay. Di yu kinasarita Maray. Awan ni Emi dita idinapan ni Baldaw, Maray. Ipadas yu nga ibaga ka ni Emay. Barang iso tidenggan nila kay na. Sapay mano amitro laang tinagbaetan ti balayaw kan ti kulungan ti manok da. Ay, wan nga rod Dinto Emay ti kasarita yaw. Imbagday jay taman nakaawat. Wan man, Maray. Kasaritak to ni Emay inton makita. Ay kagagaraan mo na ijabalay da Maray. Iti kasta masulbarang ti parikot mo. Ay, wan anya. Ay sige man nga raw, tamapanak to ijay balay da. Wan Maray, day tati kasayaatan nga arabidam. Anya ti kagara yun, Nana Rosa? Adda ka din nila kay Mau. Ay, awan Nana. Ada na panan na. Imayak, umayak manen agpakpakaasay nakaw. Numabalin ko ma, kat iyakar yu ti kulungan ti manok yaw. Asidag ngamin iti tawa minakaw. Day tamat lang ti sangkay bagak kanila kay ko. Ngam talagang agpatangkan, Nana. Ay, kasano pa yun dayta? Ay, jak nga rod amo, Nana. Talaga sa bali ti ugali day dya tao. Narigat akasarsarita. Wan nga raw. Imay nagpakpakaasin ni Baldo idi madamangar aramiden da dayta akulungan. Ngam awan mo tinapasamak. Intuloy dalat tamo nga impatakder. Bayan nyo, takasaritak tumanin nila kay ko, Nana. Di kay madanagan. Ibagak nga iyakar na dayta akulungan itilikod ti balay. Ay nawaw. Kinargaan damat gaya man ti kulungan iti manok. Duwala ang aldaw sa anak anagawit. Itay agsa pala ang akinargaan na anak ko. Hanya lakit di mat dagita kaaruba, nanang. Di damat makarik na. Kinasaritak ni Ime di napalabas nga aldaw. Isuna laang tasaan kanumot nga ipangpangag nila kay na. Nalawa mat ti malikudan ti balayda, nanang. May mayat no ijay tinang ipatakderanda, tapno na idudulin. Ngam no apay nga itibatog titawa tayo pay laang mat tinapili day tanga Alex. Awan mat ti amok abasol ko, tapno aramiden na ti kasta.
Uray siyak mat. Nuan niya nga tamot ti intensyon na. Apay mo ti nakasta ti aramidin na. No isaw ti adda request na maaksyonan adagos. Ngem no datayo a kaaruba. Awan, di na pagan-ano dagiti concern tayo. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Talagang agpatangken ka si ka Alex? Hala, wan. Hagungat ka manan. Ay nawaw, asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam Anya manan ti isyom? Ti kulungan manan ti manukok? Wen tagpakpakaasi dagiti kaaruba lakay. Mingmingam ana imbag. Batog ti tawa dati nang ipatakdaram iti kulungan. Nalawa mat iti likod. Nalpasan day ta kulungan. Apay, nalakangarod ti mangyakar? No ididamo kumapay nga imay ni Pari Baldo kat inaksyon am adagos. Di mayat kuma. Awan kuma ti parikot ita. Awanan kinarga ako ni ti manok. Iyakar mo day tagriri dagiti karuba. No sika ti agrire, aksyonan dapi man adagos. Ngam no isuda ti agrire, ay na, agpatangken ka. Nay, apay nanang. Nagulimag kayo umuteng. Apay ka di. Agap-apa ti kaaruba tayo. Aguli ka, tapno mangagtanoan niya ti pagap-apaan da. Basta, ikatam dayta akulungan dita. No di mo kaya kasyak ti mang dadangil iti dayta. At pampalunod ka rin. Mangagmaw. Di mo makita ni patakderan. Kaasi dagiti kaaruba, ang mapirwisyo kunak manen. Inaldaw laangan at akulungan dagiti manok mo ti pagap-apaan ta. Nakapauma meten. Ay nawaw, adula amin. Nukasta. Talaga gayam ani pare Alex ti ayan ti parikot. Nanakaw. Isaw tinarigat akasarsarita. Agkapita marian siyang. Ay, hagyaman naklaunay, Mari Rosa. Ay, nawaw. Anya dyan ba ang agot ka? Ti kulungan dagiti kaaruba, Mare. Ay, nawaw. Nagsakit iti agong, Mare. Un nga, Rob. Sapay dito'y kusina, mimiti na ibatugan na. Ay, naimbag man tamaan anusan niyo, Mare. Kinapudno na, nasakit meten ti agong ko, kasta meten ti ulo. Sapay matutudo ita. Iso akar-karo anaangaw. Nang runa no kasta mabasbasa, Maray. Ay, narigat ti maadaan iti kasta kaaruba, Maray. Namin ano meten anakisarita kamay. Ngam awan met ti aksyon da. Dayta met laeng akulungan ti pagapapaan da nga agasawa. Diyo impadas ti nag-report kadagiti masaknan, Maray. Tapno mapandak kita dayta akulungan. Saan pa'y nga road, Maray? No saan amaala iti nasaya at nasaritaan, agpatulong kayaw kadagiti masaknan, Maray. Sakit ti maala yaw, no inaldaw akasta ti maangangot yaw. Ay na, makapaawan ganas matamangan. Anya nga tano agpatulong ta kadagiti masaknan na nakaw. Ag-report kasta ka di, nanang. Wen, agreport ta. Tapno dagiti masaknan ti umaymang kita. Ad aguraan datan nanang. Impadas tamot tinakisarita kadakwada. Ngem talaga anatangken ti ulo da. Unmat kit di namin anu tamot ten anakisarita. Tay ko na nga rod ni Mare Ansyang. No saanen amaala iti nasaya at asaritaan. Agpatulong tayon kadagiti masaknan. O sige nanang, ipadas konto ti ag-report. Wan mananakaw. Tapno masulbar kumameten ti parikot tayo nga agkakaaruba. Sa dino tinagapuam, si Cabaldo? Pare Alex. Napan ka nag-report niya? Pasensyakan pare. Awan babain mo mat napan nag-report? Ang mumat adagamitin na kaipatakderanday ta akulungan. Wen, daga yung agpaiso. Ngamda kami mat ti mapirhuisyo iti angot nga agap-gapo iti kulungan ti manokyo. Yo, aging dadalos kayo mat. Pare, baketen ni nanang ko. Madanagan naklauna yan iti salon at na. Nang runa, kat iso ti kanayon ang mabatbati di tabalay. Parikot yun atay ta. Mabalin mat nga irikapyo ti tawayo.
Pare, sapay lak tamawatan yung mati concern may. Saan kami nga agrere, no saan agrabe ti epekto na kada kami. Oh, Nagpatulong akla ang mata. Takas na kunak, madanagan ak matayin. No bumaybayag, ang mga umad adun tupay kit ditingilaw pare. Parikot tayo tumat lang dayta, no bilang man. Rumwar ka, takasaritam dagiti bisitam lakay. asino ti bisita? Dagiti kagawad dito'y lugar tayo. Ay, nawaw. Ti kulungan manen ti manok ko ti isyo da. Diyan mo Rumwar ka, tasi ka mismo ti makisarita kadakwada. Ibagam nga awanak dito'y balay, bakit? Ay nawaw, tasuruan nakpayan nga agulbot. Rumwar ka kit din, Alex. Diyak kayat. Anya? Sika ti rumuar ti ibagam nga awanak. Ay na, amuda nga adda ka dito'y. Iso rumwar ka kit din, tapno malpasan. Katnoan niya man ti bagada, naskan laang atong palam. Nangag mo ti bagada kin kalakay. Makapasurun mat. Warning pay laang day jay lakay. Apay, nalakaamayakar day ta kulungan itilikodan ti balay, bakit? Narigat ngam anusam Idi pay ngamin nga ibagbagakken ka. Gastos manen no kastamot laan. Kasta talaga. Di kan tumat ngamin agpampanunot. Tila ang pagsaya atam ti pinanunot mo. Manula ang ametro tinagbaatan ti balay da Nana Rosa kan ti kulungan dagi ti manok mo. Una yun Di kan agreklamo dita. Rugyam kit din ti mangyakar tapno malpasan ti saritaan. Dubli trabaho manen. Ay, nawaw talaga. Awanan ti ado asao. Aramidam no anya ti imbaga dagi ti masagnan. Tinangag ko kat umay damanen i-check day ta akulungan inton umay alawas. Isu nga itapay laang, aggunay kan. Di mo urayan amawarningan ka manan. Bakit? Inton sumaruno ngamin, panunutam mo ti padam a tao. Saan ati bukod mo lang nga pagsayaatan? Saan adakas ti agtaraken ti ayop? Lakit di, saan ka makaperwisyo iti padam a tao? Ay, nawaw! Saan laeng at ipagkwartaam ti panunutem. Panunutem mat kuma ti salunat ti padam a tao. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutem pay kuma ti agbalin nga epekto na kadagiti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, apay kasta tilangam anagawid, bibot lakay. Awan, Kumusta ngay dagiti mulam anatang? mayat latamay. Adda ka di parikot? Kasla di kamutan makaisom dita. Nagluto ka kadi iti pamigatan tayo. Wen, itay pay. Ala, mangidasar ka nga ro dun tamabisina hon. Adda ka di napasamak ajak mo. Ni, awan ko naklangaro dun. Apay nga rod akasta, nakaisam kamot arimor itay. Apay anak kami suot kamutan anagawid. Mangidasar ka kiding. Tani, adupay tinasken nga aramida. Sika magayam day ta, bibot. Una na.
Ang ginanaak laeng, tanadagsen launay ti binagkat ko. An-anwam ay taado akayaw. Para itigar din ko dahito inana. Para man kadagiti mulak. Kasta gayam. Una na. Ay, ni baka mo ngay. Ada ka di dita balayaw. Ay, adda na. Abay, adda ka di masapul yung ko na. Hey, kayat ko laang ti makiinistorya kan kwa na ano saan abisay. Awan mo't kiti ti trabaho na itanana. Hala, mapan kayo lang ijay balay. Ada akmanan, Irma. Okay lang, nana. Nalpas matkit din ater aramidak. Agtugaw kayo, Nakitak nila kaimaw di taigid ti kalsada itay. Madama ti panaginanana. Nagadaw ti kayo binagka na sika. Ay, nawaw. Kayo? Wan, An-anwan na kanungay mati kayo. para itigar din ka o kunana mat idi sinaludsod ka. Ay, nawaw. Awan mati amok apangusaran na iti kayo. Amangan no adda aladan na dita, Uno saan, amangan no ipusti na. Adda mati sigod nga alad ti garden na, nana. Awan na dakdakamat na kang kaaya. Awan mat, nana. Ngam idi naminsan nga aldaw, nakamisuot anagawid. Idi sinaludsod ko no apay. Di namot iba gano apay. Paliiwam ti asawam. Amangan no adamat ti parikot na dita, kadi na laang may bagakeng ka. Kasla magatag mga minti sa o day ja asawam. Unangam no nakainom day jay, nana. Ay na, nagadumot asa una. An-anom ti kayo binagkat mo, lakay? Anya kayo bakit? Adda ka numot ti binagkat mo kunan ni Nana Paula. Dayjay ka di. Para iti alad dayjay. Apay, anyat na pasamak aya. Adda mo ti sigod nga alad ti garden mo. Siyempre, tarimaanak manen. Saan mo tamabali na baybay akakas jay na? Ay nawaw, agsalsalod sudak laeng bibot. Apay akas tamot ten ti tono ti boses mo, Saan mo't siguro adakas tagsaludsod? Di ba lilatan? Wano? Addan samot manan ti ilimlimod mo kanyak, Ne, awan mo ta. Anyo kumangay ti ilimod ko no bilang laan. Ayag kape kapay, Mario Lakay. Hagyaman ako na ilita bakit? Kumusta mo't nga'y dagiti baka ta? Dita nga ro ti parikot kao. Ay nawaw, apay, adda ka didakas anapasamak ka dagiti baka ta. Mapukpukaw ti dua baka ta bakit? Anya, Sinapol ko mat. Ngam talaga jak mabirukan nida. amangan no adda laeng dita, Lakay. Sapay dinadaal dati alad tayo bakit? Madanaganak. Tamangan kunak no napandamatan iti solar dagiti kaaruba. Amangan no makaperdi da pay dita. Ay na. Sa pulam tumanang intun madamdama, Lakay. Amangan no adda laeng dita, di mo nakita. Sika magayam ti lumabas, Mariaw. Sa dinaw ti papanam. Amangan kunak no adda tinakita yu abaka ngagkaiwara, Mari Paula. Ay awam mat. Apay kaday. Ay, jakmat nga minan mabirukan ti dua abaka may. Bimulos na nga may. Amangan no addalaeng di taigid-igid. Binirbiro ko iti sular me. Ngam talaga ajak makita. Day takiden. Amangan no'y madayudan. Day tangarot ti pagdandanagak. Amangan pa'y kunak no adamot ang ti pinirdida amula dita. Ituloy mo laang ti panagsapol mo. Barang addadalaeng dita ket makitam tumit laang dagita abaka. Ay, sapay la kuma. Tapnosan nga isupay mapampanunaw. Kumusta, Lakay? Nabiro ka mo laengan dagiti baka ta. Ay, wan bakit? Igalot mo kumamot laengan, Lakay.
Wan, isuti naramid ka. Nang kita am nga imot ka dagita abaka. Ay itayan ti kalsada bakit? Naimbag ata saan nga inguyod ti sabali a tao. Wan nga raw. Awan nga tati pinirdi da amula dita. Day tatiyak sigurado bakit? Saan ko pinasiyar amin agar din dagiti kalugaran tayo? Sapay la kumaata awan ti agrire. Igalot mo mo't nga minun dagita abaka. Tapno saan at tila papananda lakay. Naimbaga bigat maobibaut. Ay, kastamat ka na kayo, Tata Mario. Kumusta dagiti mula manatang? Agin, titi kapaymat. Anyati ko ng bibaut. No, anyati nangagyo. Iso day jayang. Aniya? Agpatuloy akon. Ado pa iti trabaho nga agururay kanyak. Ay, sige. Ay, agan anad kawain. Diyak pa'y naawatan no anya da jayong pagana. Ay ngam, apay nga takas jay. Sa bali, ti pan nakisarita na kanyak itaa. Nasapa ka nagawid ita alakay. Ada na patigalakad ko bakit? Ada pa panak. Ay nawaw, sa dinumot nga iti papanam. Itayan ti gayem ko. Birthday na ita bakit? Anya? Narigat met no trabaho aka na yung ti mararamid. Kita tamangan numabartek ka unay ijay. Awan ti mangyawid kan ka no bilang laang. Wen, awan ti pagdanagam, takabaelak nga agawid dito'y balay tayo. Sana ka maturog ijay. Anya nga oras amapan ka? Katitamat laengin Agur uray ti kumpare, dita waiting shed. Naa. Imayak laeng tagpelesak. Agrubuatak madla dagos. Ijaya ko namangan. Di mo manen unay ti arak ijay Amangan numabartek ka, katil-tila manen ti ibagbagam ijay. Nakababain mo. Nakaidasara kon bakit? Umay katamang rabyantan. Anya ti sidaan talakay. Ay, bukal ken karnay bakay. Ay, nagimasan lakay. Ay nawaw, basta siya taglutaw, naimas talaga. Maibustiin na po inukwa. Balawunan. Si kanti naimas ti luto na. Tata Mario! Tata Mario! Ay, nawaw. Tata Mario! Sino tinabartag nga? What are you doing? Ikaw. Ay no sana kagbidawt. Busis ni Bibot tayo bakit? Ay, saus. Makikita kayo! Isukamuar kayo! Tasawad na! Ay, saus. Ay, payakas tati pagpagan na di tataaw. Ay, amangan no at datakas ngayon naramid mo kankwa na lakay. Ay, awan matya mo kabasol ko kankwa na. Ay na, sapay na bartag ngayon may dito'y balay. Ay, alaam taplas like ta. Mapanaw ka sa rita ngamagan nagkalakay. Amangan no anya pa'y ti aramidin nagan ka. Sapay na siputan. Talagang damat ti ilim-limod yung akinatang sityo niya, Tata Mario. Ay, nawaw. Payakas tati bagbagam si Kabibaw. Sana siya ti kalkalabanin niyo. Tas ang balayak mo siya ti mabunuan. Ay, nabartakan, Bibawt. Ay, nasaysayat no agawit ka pailaan. Ay, di mo amutilaw-lawat. Ay, saan? Nakainumak lang. Amok ti bagbaga. Nakasta nga raod. Ay, baka manasaya at kayak No, anya ti parikaw, tapno amok bait. Saan ang mabalin? Agaputa agul ulima ka. Kasta mo din deraramitin nyo kanya. Ay, iso nga raod nga ibagam kanyak. No, anya ti basol ka. Tapno amok mo ta. Dagiti baka atarakan nyo. Apay dagiti baka ba eh. Kinandatin natang amulat. Anya? Nakita mismo dagiti matak. Sigurado ak
ba kayo dagijay? Ay, kinapudno na. Bimulos ti dua ka dagiti baka may. Ay, pasensya ka na. Jagmat amo akin ang dagayam dagiti mulam. Aha! Agin kayo kit di Ay, pangasim tapag saritaan ta kumati may papaniti day taabanag. No saan ka nabatag? Hamagan ngamin no pagsaritaan ta ita. Ay kat, pakit diti pagturungan na. Nang rona kat nabatag ka. Ay, di ka matanakan. Ay, bayadak ti rumbang. Mabayadan. Nagiskandalumot day taabibot lakay. Apay ka now. Ay, nasakit, tinakam na bakat. Saan mo't anay gagaratin apasamak? Aksidente mo't abimulos ti taraken ta. Kan saan tabot nga amo, nga iti garden dagayam tinagturungan dagiti baka ta. Damat lang tinagkurangan ta bakat. Ti kamali lang ni Bibawt. Kat nagbatag. Santo'y may dito'y balay. Ay, mabalin mo't nga idiretso na. Sana masapaw nga agbartag. Wan nga road, masabsabat dakmaet. Ngumapay ngay nga awan ti ibaga na kanya. Ay, no, mabain siguro amang ibaga. Uray siyak, kanayo na masabat ko di tadalan. Gamawan mo ti ibaga na akasta. Isu siguro ang nagbartag, tapno at dati tured na amang ibaga. Apay nga itakala ang anagawid, Bibot. Makapasuron dagita tao. Ay nawaw, papayakas tamot ng tibagpagam lakay. No saan lang agpampanunod? Dinanog ko day jay alakay. Asino alakay manen tidakda matem. Dagiti tao apiling inosente. Mangrugi ka man ako nakon lakay. Nabartek ka manen, iso atil-tila man ti isawsawang mun. Kasla agbirbiro ka iti apa. Putno man! Gapo kagul uli maka. Kasla de aramiden da. No adda ti parikot, ibagam kadakwada ang nasayaat. Talaga magdanog kumanda kita tao. Ay, deta tijak kayat kan kakit. Sa kala tumurod no makainom ka. Ngam no saan ka ang nakainom. Apo, kas kala natuktukan abisukol. Naimbaga-bigat mo bakit? Anya, naimunawan kan, Bibot. Ni bakit mo? Adda ni Tata Mario ije kusina. Kaya't nakakano ang makasarita. Anya? Adda ni Tata Mario kunak. Adda ka no tinapatag nga ibaganakan ka. Ibaga man nakaturog kak pa'y bakit? Apay, adda basol mo kan ko na? Basta. Diyak pa'y kaya ti makisarita ita. Diyak kaya ti sakit ti ulo bakit? Ay nawaw, anya ka kiidin ay Bibot. Si kamot ti makaamo ang makisarita kan ko na Saan mo ta masapol na siya kay? Saan akayat nila kay ko ti sumango kada kayo, Tata? Siyaklaan ti pangibagaan nyo iti kayat yung ibaga. Kaya't ko lang ti dumawat iti pamakawan. Ay nawaw, pamakawan? Para itian niya. Nakita ti magbaga ni Bibawt amula na akin nandagiti taraken ko abaka. Anya? Kinapudno na. Imay iti balay iti rabi. Agpukpuk kaw. Kat nabartek lang arudan. Ay, una yun ti asawak. Mabain siguro amang ibaga. Masapol ang mabartek. Santo tumurad. Day tamot ti jak kayat iti asawak, Tata. Naturod laeng no nabartek. Ngem no saan anabartek. Ay na, agul ulimak latan. Wen nga rod. At dati nagkurangan may. Aklunan mi matdayta. Isupi man kinaperwisyo. Ay ngam, ibaga na kumaan na sayaat.
Sana day taag puka-pukaw iti paraangan may. Mala, ibagam ko ana. Payadak no anyaman tigatad tinateng na akin nandag iti baka. Nakiitak nagturong ni Mario iti ayan niyo, Irma. Kaya't nakano ang makasarita nila kay Kuna na Paula. Iso na laang, tadimot kayat ni Bibot ti makisarita idi na imunawa nun. Mabain siguro, Ada talaga dagiti tattao akasta. Managbabain dalaunay. Napan kanu nga rod iti ayan da Tata Mario idi rabi inana. Nagiskandalo kanu ijay. Salaag tumurad no mabartag. Ay, day tangarod nana. No saan ang nabartag, di na maibaga ti kayat na nga ibaga. Ngam no nakainom, mayapo, karitin na amin at tao, nana. At least matkit day, nairwar na ti sakit tinakam na. Anya nga minti isyo na, apay anapan iti ayan da Mariaw. Dagiti mula na, nana, kinanti baka da Tata Mario. Isugayam nga aladan na iti. Tidakas laang, di na ngamin maibaga iti personal kan Tata Mario. Naibaga na laang idirabi tanabarto. At itibayad tinateng mo akin ng tibaka da Tata Mario lakay. Agyaman aklaunay bakit? Mayatan tirik nam. Awanan ti pagsaksakitan tinakam mo. Nasaya atan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat inton sumaruno, no adda tiririm, idiritsum ijay tao. Saan aday taagbartek ka? Saan mo idadarupan? Amangan no dumakkel pa'y ti isyo no kasta ti aramidam. Uwan bakit? Biddot ko dayjay. Inaramid ko laang dayjay. Tapno maiturod ko ang maibaga ti parikot ko. Ngam saan anasaya at ti kasta lakay. Kasano no nakainom mo ni Tata Mario? Awan amangan no nagkinabil kayo dita. Mala, saan to na maulit dayjay bakit? Pagadalam dayta. Inton sumaruno, no adda ti parikot, ibagam adagos ijay tao. Tapno amuda met ti pagluglugaranda. Ay, nawaw! No adda ririm, ibagam anasayaat. Iti kasta, mapagsaritaan yumat iti nasayaat. Saan ket amapan kaagbartek tapno naturod kalaeng adumarop. Amin abanag ket maala iti nasayaat atungtungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ka ngayon, Annie Lane, my loves? Nasaya at latamat, Mariano. Apay nga italaang asinong batam ti awag kaw. Pasensyakan Ano nga minti pa ka kumikumak. Amumat, kasapulak ti kwarta ita. Kasta ka day. Ay mun gayam, ada ka di pa'y kwartam dita. Apay kuma. Ang expire ti load ko inton madamdama. Saan kanto na may text?
Ay, bagam no mano ti kasapulam, taludan ka. Sigurado ka? Wen, ibagam lang no manaw, tasyak ti makaamaw. Anda ka di ti kwartam dita, ika nga nakaw. Bunga minti sa nga ribu a kwarta kahit. Anum ti kwarta, tatang? Ay, andala ang pangusarak. Ay nawaw, pangusaran nyo iti kwarta. Kat adamot ti makan dito ibalay, tatang. Andala ang ti kayat ko agatangin. Mano ti kasapulan nyo aya? 150 laeng no anda ah. Amangan mo't no bisyo ti pangusaran nyo. Ay, saan anak ko? Awan ti bisyo. Sigurado nyo lang, tatang. Diyak kayat nga agbisyo kayo iti kasta nga edad nyo. Wen, di ka kadiagda anak. Ala, mangala kayo iti wallet ko, tatang. 150 laeng ah. Nay, si kamot ti lumabas, Manong Mariano. Sa dino ti papanam, Ay, di tayo stora din ka. agload ka manan. Ay, katuna. Ay na, kaano laang idinagload ka? Asino ti katitext mo aya? Ada ayamat. Asino ti kasarsaritam iti cellphone mo idinaminsan alimmabasak ijabalayaw? Shh. Ay, hindi mo matipig sa tisauma. Ay na, Manong. Kitaam Amangan mat no iti kasta nga edad mo kat agpalpaluko ka paylaang. Ay, saan matkit day ading kao? Ay rumbang laang, Manong. Lakay kan, nakababain mat. Wan ka day. Relax lang, lete, ading kao. Amaw ti aramidag. Mangantayon, tatang. Ay, nawaw. Kasla di namang manggag ti bagbagak. Hey, ti cellphone naman ti dumdumugan na. Maditikas to ang mapaspasamak Tatang! Ay, nawaw! Ay, hapay ka di ayan nilaw. Ay, makapay kigtot kamay. Itay pa'y ngayayaban kayo, tatang. Itay pa'y ang nakaidasarak iti kanan tayo. Ay, kastaya. Ay, umunakan amangan. Ay, nawaw. Saan na mabalin, tatang? Ay, sanak pa'y ngamin amabisin. Agidantan amangan, tatang. Intun kwan, malipatam tumanan timangan. Sanak pa'y ngarud amabisin. Makadlawa ko na, tatang. Ta cellphone mo matan ti priority. Sa pa'y nakaisam ka, numingmingam. Ay, kwa. Naragsakak laeng anak ko. Malala, umunakan amangan. Sumarunuak to inton madamdama. Promise! Promise nga. Asino ti kain inawag mo, kan katetext mo, tatang? Apay adi mo maibati ti cellphone mo. Ay, nawaw. Awan mate. Si kakit di mat anak ko. Mala, umaykaan, taintang arod manganin. Agidantan amangan, tapno awan mat ti maibagbagam. Manang ikang, awan ka di ti madmadlaw mo ka ni tatang. Anya kumangay, ading ko. Makabulanan apalpal iwag. Kat dakkel tinagbaliwan na, mana. Apay ni tatang. Anya tinapaliiw mo kan ko, ana. Paliiwan, manang. Di na maibati ti cellphone na. Sakit, sabali ti isem na numaminsan. Amangan no adala ang ti binuya na dita, At apag, ngadaman ng timbabae na, manang. Anya? Ay, narigat pa'y amaayaban amangan. Asino kumamot ti babae na no bilang man, ading ko? Day tati saan tayong amo. Bulodam ti cellphone na, takitaam no asino. Di namat nga ron maibate. Kanayon laangan nga isutig iggaman na. Bayam, syakto ti agimbis ti gano ko. Sige manang, tulungan nak. Tasaan mo't ngamin nga ibaga ni tatang ti pudno. Sa di naman ang tinagturungan ni tatang nilo, ading ko. At damanan iti sirok ti kayo Ay nawaw, anya ter aramiden ni tatang ijay. At damanan kasarsarita na iti cellphone na. Ne, madi Amangan ko na, no addamot ten ti pagdatdatunan na.
Ang mga no girlfriend na pa yun, kidi Girlfriend? Iti kasta nga edad ni tatang? Anyat amom nga manang. Ang mga no addat inaam muna dita, arupat kwarta. Lakayan ni tatangan niya. Dinan kabailan ti agtrabaho. Nang runa pa kat may samot nga addaan na yun na. Dayta nga road, manang. No ni Nana Silvia siguro ti pagdatunan na. Mabalin pa'y, tamam mo tayo. Ang amno dayta textmate adayta. Ay, awan lat amok dita, manang. Agdigos kayong tatang. Ay, pimudot ka din ti Danaw. Wen tatang, itay pa'y. Mala, aglisi ka nga ruden, tagdigos ka. Ay nawaw, ibati yu pa'y mata cellphone nyo tatang. Ay, saan na mabalain anak ka? Na, kasano nga rod makadigos kayo no kastalaang. Ay, siya kung ti makamaw. Ada teknik ko, anak ka. Kasano no mabasakat maperde. Saan? Adamat silupin na. Ay, talaga adi yu maibati ta cellphone nyo, tatang. Kasano ngay manang? Naalam ti cellphone ni tatang. Saan nga rod ading ko? Di namot ibati. Kunaktumat kan ka manang. Adda ilimlimad ni tatang. Anya nga tati ilimlimad ni tatang ayan? Saan nga anya manang? No di kat asino. No idiretso ta ngay nga takan kwa na. Ay saan mabalin? Amangan kunak no maupay. Kasano nga ron ngay amamuan ta. Baybay ang tapay laeng. Si putam laeng ta amangan no rumwar. Amangan kunak no makisinsin narakit dimot dita. Kasano? Nupod no ti atap ko nga adda girlfriend na. Basta bantayam, di mo palubusan arumwar. No dumawat iti kwarta, di mo ikikan. Narigatan, amangan no kumkumpurminton ti papapanan na. Narigat nga tati agsapol iti mapukpukaw. Hello, Annie Lane. Oh, kumusta ka maten, Mariano? Nasaya at lata, mate. Matuloy ka dito intong Lunes. Sikat ti makaammo, Sa dino nga ron nga iti pagsabatan ta. Ijay sentro laangan, Okay laang ka ni ka? Wen, ano sakti agbiyahe? Mangitugot ka lang iti extra money, ha? Ay, sige. Itix kanto intong Lunes. Good night! Awan ka ditilakad mo ita, nilaw anak kao. Apay kumatatang. Ay, awan matkit day. Nasa lunsod ko laeng. Kinapudno na, awan tilakad ko itatatang. Aglaku-aklangan iti barbecue di tasangwanan iton malam. Ay, nawaw. Kasano nga inday ta? Kasano pa makarwarak? Ay, saan mabalin maamuanda ti maipapan kada kami kani Annie Lane? Ay, sigurado akong traan da manayin. Ay, masapol nga aglibas ang manayin. Ay, tatang. Okay kayo kanilaang? Ay, wen. Okay aklaang anak ko. Iti kasta lang ayo. Madlaw nga da parikot yo. Ay, adalaang nalagip ka, anak ko. Mala, panawan ka pa dito, tada ramidak. Kunak tumat asikati masabat ko dito'y dalan, Manong Mariano. Lete. Apay akas ti kawis mo, Manong Mariano. Ay, kuha, ading ko. Adalaang lakad ko. Sa dinaw. Di talaing. Sapay nakapumada ka. Iti kasta alagam kat kaslaada ka date mo. Ay, awan na. Ay, kamalit ti pampanunutem. Sigurado ka? Wen, asino kumangay ti kadit kuno bilang laeng. Anya ti umay mo ibaga nilo ka anakan. Kuanday. Ang mga nulimabas ni tatang ditoy. Ay, nasabat ko nga ro, ditadalan itay. Apay ka, day? Ay, nawaw. Talaga gayam arimwar. Apay ni tatang yo, aya?
Anyat mapaspasamak. Ay, naglibas nga rod, antay. Anya? Idi pa'y napalabas a bulan apalpaliiwan may kinimanang. Takaslad dati kateteks na babae. No kasta. Atapan yaw nga da karelasyon ti amayaw. Unantay. Madlaw may kanimanang nga dati ilimlimad na. Uray ti cellphone na. Di na maibate. Kaslad ay lamlamang na. Nasaya at magtanagawid kan manang ikang. Apay ka di? Ni tatang. Ay nawaw. Apay ni tatang. Anya tinapasamakan ko na. Naglibas manang. Anya? Jakmat nga rod amo no sa dino tinagturturungan na. Tikunan ni Auntie Leyte, nasabat na kano di tadalan itay. Anya nga oras arimwar? Alas 10 iti agsapa. No kasta. Mano nga oras mo ten asaan anagawin? Ang mga nun nakisinara kan, iti kateteks na. Ay, apo ni tatang. Tiltila mo ti papanan na. Ani Lane, sigurado ka kaday, akayat mo ti maturog iti kastoy at transient house. Wan, okay lang. Tinapatag kat makapaginana da tao. Saan ka mabisain? Saan pa'y? Sigurado ka? Wan, kayat ko lang tiyagin na. Aywan gayam, ada extra money nga pagbayad mo dita? Wait, at dapat ti 5,000 ko dito eh. Nasayat mat nga rod. Agin na natapay tani, nabambanugak. Mangantan tulaangan di tarwar inton madamdama. Ani Lane. Agin na nakamat kit di dita. Maturog tapay. Sa dino tinaggapan nyo tatang, apay anarabyan kayo? Itay pa'y nga ururayan kayo. Ay nawaw. Apay day jay. Nagdirit sumit ni tatang iti silid na. Hun nga ron, manang. Kaslasaan na taan nakita. Ay, adda siguro parikot na. Una yan ni tatang. Ang mga nun nakisinarak ng agpaiso. Kat nabastag. Isu akas ta tilangan na anagawid. Kasano kumaamaamuan ta. Kat di mo't ibaga ni tatang. Ilimlimad na mo't amin kadata. Bayam. Kasaritak to ni tatang intun bigat. Sige. Si kanto lang ang ti makaam mo amangam mo. No apay akas di mo'ten ni tatang. Nay, apay tatang. Di kay mo't matagtagari dita. Di nakpakibiyangan nilaw. Ay nawaw. Ibagayo kumamot kada kami. Nuan niya ti parikot yo, tatang. Ay, na. Na. Apay nga, tatang. Agsangit kayo matayin. Ay, awanan. Hindi na ko naayatan niya nilingkaw. Intaray na pa iti kwartak. Hinaimbaglaangan Tanaas yan kanya. Takin kuko iti daiji at transient house. Anya? Sino nga anilinday tatang? Ay, ti babaeng ay ayating. Nasakit launay tirik na kanakaw. Ay, kunak to kat tatang. Pudno ti atap ko. Babae ti kateteks mo. Ay, nay. Nagsakit tirik na kanakaw. Traidor na siya ataw. Ay na, tatang. Basulyo. Apay ngamin ang nagtalak kayo adagos iti dayja tao. Tidakas na pa'y, inlimod yo kada kamay. Ay, naawanan. Awanan ti kwartak. Intarayan na siya babae. Scammer na siya tao. Scammer! Saan anasaya at tikas ding inaramid yung tatang? Pinagdanag da kami launay. Sorry, anak ko. Naturod kayo pa'y amakisinarak iti textmate yo. Jack ipagaraw, akas deti aramid na anak ko. Pangaasim di nakungtan anak ko. Amok abidot ko na jay.
Awan ti bubot nga nyo makisinarak iti diyo amu tatang. Sana na maulit, anak ko. Sana kung nga agilimat ka na kayaw. Rumbang lang nga tatang. Asino ti pagdandanagin nyo? Isumit lagayam nga iduldulin nyo ti cellphone nyo. At damot gayam ti kalukwan nga aramidan nyo. Sorry. Bayan yun. Tinapatag saan da kayo adinangran. Bayan yun ti kwarta, tamasukatan. Mangan kayo din tani. Saan kay mo't anangan idirabi eh. Kumusta ka, Manong? Nasakit tinakam kaw kabagays. Sayang pa ti kwarta nga intarayda. Apay ngamin nagturid ka makisinarak Pinagsasawan nakpay kidi ati anak kaw. Wen tabasol mo mat ngamin piman. Asinaw ti parigatam amang sapul ken kano at dadakes mapasamak ken ka ijay. Ayun na. Hangim na sakit itirik na tigas jay. Panagayat dalaang day taken ka, kabagis. Di da kayat amay sagmak ka, iso akasta. Ngata. Wen, pagyamanam kit di tasa ulaang tinanggagmaw. Ken at least, adda ti anak mo amang isakit ken ka. Saan akas ka dagiti daduma dita, nga inlaksid dagiti anak da. Ayun matkit di Handa puntong kabagays. Basol ko matlaeng. Tanagtalagak adagos iti daydi a tao. Hinlimad ko pa iti pamilyak. Dakes ngamin ti agilimlimad. May mayat lata no ibagam ka dagiti anak mo. Iti kasta amuda mat. Kasanulaangan no saan ka makaawid. Amuda nga raw ti pangsapsapulan daken ka. Ay unay kalakit din aya ka ba guys? Ay nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, agpanunot kapay anasayaat. Di ka agtalak adagos, laglagi pam, asaan nga amin kat nasayaat ti kapanunutan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alas 5 matan iti malam. Sigurado nakaawi doon ni Rico iti balayda. Mapan ko man sa rungkaran. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kankwana kat. Ay nawaw, irwar mo man ang tapotong si Kalian. Adalang mapan ko alaon iti ayan tigayam ko nanang. Amangan mat no inuulbod man ang tay bagbagam. Ni nanang mat, pudno ti bagbagakan niya. Amangan kunak no iti ayan ti lalaki man ang ti papanang. Nakababae nanak ko. Una yun nanang. Basta awanak dito'y balay, ayan ti lalaki adagos, ti papanak. Am-amu ka, anak ko. Dagulit kayo mat nanang. Iti ayan nga rutigayam ko ti papanak. Sigurado lang At dalang ti madamag ko anapan ka manen iti ayan ti lalaki. Makangag ka talaga kanya. Agtugaw ka basang.
Agyaman naklaunay, Tata Felipe. Ay, anya nga minang tigagaram. Adda ka din ni Rico, Tata? Ay saan pa'y mo ta nagawid? Apay, adda ka di masapul mo kan kuana? Kaya't ko kumaama ka sa Rita. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kan kuana, Tata. Amuyo ka din, anya nga oras ti panagawid na? Ay, dahil tatijak masigurado masang. Depende iti busda. No daduma, dumagas pa'y itayan ti gayam na, kalpasan ti trabaho na. Anong saklangan ti aguray, Tata? Wala, sikat ti makamaw. Ay, wan gayam, ang dati kape ti termaos. Ang timpla kalagan iti kapem. Sige lang, Tata. Agyaman naklaunay. Ala, panawan ka pa'y. Adala na patag nga ramidag. Anusam nga urayin ni Ricaw no napatag ti bagam ken kuana. Kumusta kan, Seni? Anya manantar aramidam dito, Rico. Kas makita mat. Busy ak ngaglakla ko. Sa anak nga imay, tapno mang disturbo. Imaya, takayat ko ti gumatang itilakom. Di ka pa'y nauma? Saan Ay nawang, inaldaw mo tin nga adda ka dito'y paglaklakwak. Imposible, no di ka pa'y nauma iti barbecue alako. Siyempre, kaya't kamat lang ang makita. Anya nga tanutulungan ka laangan. Tapno na parpartak. Tapno makapagsarita tano maibusin tilakom. Saanan? Kabailak mo. Siya akong timang ituno. Si kamat timang isupot tapno nabibiit. Amangan numarabyan ka. Okay lang kanyak. Si kakit dimat. O alam, aglisi ka, tatulungan ka ngaglakom. Rabiin, ngamawan matlaang ni Ricaw. Wan nga rod, Tata. Ay, tinasayaat. Ipadas mo man nga i-chat no sa dino dayan na. Naka-offline mat nga rod, Tata. Ay, imposible man no saan pa yan alpas ti trabaho na. Agsubli ak tulangan inton maminsan, Tata. Ay katadalatakin ka, ananeng. Ay, nataktakan. Okay lang, Tata. Amangan no nag-overtime da. Ay, nalapit akas tabasang. O sige, Tata. Patuloy kon. Agsubli ak tulangan iti sabali nga aldaw. Sige balasan ka. Ala, agan anad ka iti dalan mo nga agawin. Narabyan ka manen ang nagawid. Ti konam kanyak, at dalaang timapan mo alaan iti ayan tigayim mo. Kat isumat nanang. Apay nga rod ang narabyan ka. Kuha nanang. Ada ngamin trabaho tigayim ko. Kahit Narabyan na nagawid. Iso akapilitan nga inuray ko. di ka mabutang ang marabyan di tadalan. Ni nanang mat. Saan akon nga ubing? Balasang akon. Kabaala akon tibagik no marabyanak. Ken maysa, nairuamak matten. Ay na, delikado ti kastangar aramido manak ko. Nagalas ti kastaagalad ti may sa babae. Ni nanang mat. Awan matidakas nga aramidak. Bay ang daklaan ka di. Awan rumba nga pagdanagan yo kunakmanan. Amok ti aramidak. Ada akong tatang. Pasensya kayo at ang narabyanak. Nay, anyagay day ta nakasupot ng jawid mo. Barbecue tatang. Ginatang ko para kada kayo. Naimas da ito'y. Lako ni Seni. Ay nawaw, iti ayan ni Seni gayam tinapanam. Un tatang. Kalpasan ti trabahok, nagdiretso ak iti ayan da Seni. Tinulungak man ang nagtuno iti laklako na barbecue. Ay awan gayam, imay niliyan dito'y balay itay. Ay nawaw. Anya man ang timay na imbaga day babae tatang. At da ka no tinapatig nga ipaganakan ka, ay gamjak ang munoan niya. Saan ko lang aruda na replyan dagiti chat na. Nagpuskol pa'y laang tirupa na nga umay dito'y balay. Ay, apay ka di ay Tatang, no umay tumanen, ibagayo nga agawid. Tadyak kaya't amakita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Makapasuron tatang,
Papansin launay da dya babae. Imbagak matkan kwa na. Asaan nga iso ti kursunadak? Sige Nukasta ti kunam. Diyak kayat ti babae nga agdat-daton iti lalaki tatang. Di na matla urayanan at ti lalaki ti agdaton kan kwa na. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Rico. Ay nawaw. Iti kinaado ti mabali na masabat ko. Si kapay laang. Si kakit demat. Ay pangasim man. Saan kan amap-mapa ni Jabalay? Ang mga nonya iti panunutin dagiti karuba mi. Numakita da kay Jay. Napudot man ti ulom. Kasano asaan apumudot ti ulok? Kat kastama ti aramidam. Saan ka lang aruda na replayan? Di ka madanagan. Nakasagana ak mo't amanguray kan ka. Itapay laang. Diretsuan kan. Saan ka amang namnama kanyak lian? Saan akas kan ka ti babae akayat ko? Insupot mo maatin lotom nga adobo, liyan anak ko. Pangipanamanan dita. Di mo ibaga pulutanan nyo manag. Itad ko kada Rico, nanang. Anya? Tapno maramanan mo't ni Rico tilutok Kunak man no addan nobya day di Rico. Awan pa'y nanang. Kita amangan no ipilit mo manan tibagim kan kwa na. Saan mo't nanang? Di kay madanagan. Ayatan nakto ka din ni Rico. Uray pupuotan niyo. Ay na anak ko, no di da kakayat ti may sa lalaki. Di mo ipilit ti bagim. Wan, nanang. Amok daytan. Anya manan ti aramidam dito'y balay, si Kalian? Adainyeg ko nga adobo. Saan ko akasapulan dayta? Di ka nagbabain. Para ka na kayo talaga daytoy. Itid mo laangin iti sa balay. Iso nga ron nagluto tapno maramanan yung matiluto. Lian, kabailak ti agluto no kayat ko. Si kakit dimat, talagaan na pudot ti ulom kanyak. Anya ti aramidag, tapno saan apumudot ti ulom kanyak, Simple lang. Adaywan nak. Talaga kadingawan mariknam apanagayat kanyak. Lian, adda ti sa bali ngay ayatag. Iso apang naasim man ta adaywan nak. Urayem kuma ati lalaki ti agdaton ken ka. Sana kasta si kametten ti agaram. Adda ko matibagak kada kayo, Auntie Martina. Anya day Rico Barok. Mabalin ka di akasarita yun ni Lian. Apay ni Lian. Natangken ngamin ti ulo na, Auntie. Hindi pa ilang ibagbagak nga adaywan nak. Nga magpatangken mo. Ay napasensya kan Barok. Kanayon mo't abagbaga ak ti anak ko. Ti kuna na kanya ket awan kanupay nubyam. Budno ka day. Wen, awan pa'y nubyak. Nga madati pagdatdatunak, Auntie. Madanagan naklaan. Taamangan no maamuan ni Seni ti araramidan ti anak yo. Ket madismayakit di kanya. Amangan no sa anak ton nga aklunan. No maamuan na nga adda ti babae amapmapa ni Jabalay. Ay pasensya ka manen Barok. Kasaritak to ti anak ko, may papan iti day taabanan. Agtugaw ka man, tagsarita talian. Apay ka dinanang, anya ti bagayo. Sarda nga mo ni Rico. Di kan mang namnama pa'y kan kwa na. Ay nawaw, apay akas tamat ti bagbagayo nanang. Amuyo matakursunadak ni Rico. Wen hangam saan asika ti kursunada jay tao. Kasano matanamuan yun, nanang? Kinasarita nak ni Rico, anak ko. Saan ngamin anasaya at akitaan asi kaababae ti kanayon amapmapan ijay balayda. Dumtan to ti aldaw nga ayatan nak dayjay Rico, nanang. Amok ti kayat dagita lalaki kat. Ay na anak ko, pangaasim. Urayom at ti lalaki ti agdaton kan ka. Saan akas ta nga ipilpilit mo ti bagim kadakwada. At dati sa bali apagdatdatunan ni Rico. Naglawag asaan asikati kayat na. Agyaman nak itiriganom kanya, Rico. Awan anyaman na. Seni, kaano ngay nga aklunan nak? Nabayagan nga agdatdatunakan ka. Itamat lang. Ha? No kasta? Aklunan akon? Nobya kan?
Wan, ay ayaten ka matriko. Ay, nawaw. Agyaman na klaunay, Seni. Kamaudyanan na. Ikarik, di mo to pagbabaw yan ti panaklon mo kanyak. Bravo! Bravo! Lian, anya ter aramidam ditoy? Ni Zeni ka di ti makagapo, no apay adina kaya Rico. Wen, ay, pasensya kan. Ngamsaan asyak ti lalaki aparakan ka. Sana mabalinti kastoy, Rico! Pang-aasim tadi ka iskandalo. Sapay na gado ti lumablabas. Nakababain mo. Anya ti masapol mo, Lian. Aga-agaw ka babae? Ay nawaw, awan ti amok nga inagaw ko kan ka. Agin di ka pay lang dita. Kat no inagaw mo ni Rico kanyak? Nabayagan nga agdat-daton ni Rico kanyak. Piling na pintas ka mata niya. No imay ka dito'y balay, tapno umay nakapaan. Pasensya kan, ngam awan ti oras ko amakiapakan ka. Diyan mo, no anya tinagustuhan ni Rico kan ka. Aglaklako ka lang matiti barbecue. Amom, Lian, saan nga min anasaya at akit kitaan asi ka ababa iti mangipilpilit iti bagim iti may sa alalaki. Di ka agsao akasta. Ngamin, awan ti ammom. Saan laang nga ita ti aldaw, Zeni? Saan laang nga ita? Ay, nawaw? Kasta ti imbaga ni Lian kan ka? Wan, Huh, no apay matasaan nga agsardeng daya babae. Nabasted lang aro din. amangan mat ngamin no pakpakitaam iti motibo iso akas jay. Ay, nawaw? Saan ah? Saan nakakasta a klase ti lalaki? No agayatak, may salaan. Sigurado ka? Wen, 101% sure. Apay nga rod akas jay ti bagbaga na kanyak. Ala, bayam ta kasaritak tumanan dyan eh. Diyak manam mo, nonya ti adday ti panunot day babae. Isumat nga minan ti agaram. Ibagam to kan kwa na, asaan asyak ti gulgulwan na. Diyak kayat ti apa. Pangaasim man Lian, di mo ko magulgulwan ni Zeni. Apay, anya ti adda iti dayjay as Zeni at di mo makita kanyak, Rico. Ni Zeni ti ay ayatek. Isu ti kayat ko nga ikalaysa. Kat pangaasim man, ta respetuam kumamat tay tapangadeng ko. Diyan mo kan ka, Rico. Di mo amo ti agpili iti babae. Inton sumaruno, urayam at ilalaki ti agdaton kan ka. Lalaki lang ay ti adda karbangan ng agdaton. Anya? Kabaulak mo ti agdaton anya. Wen ngam saan nga rod anasaya at akit kitaan. Nangruna pa ino kasta nga ipilpilit mo matan ti bagim. Basta. Ay, hadakan ka dayta. Aramidem ti kayat mong aramidan. Ngam di na kami kumairamraman kiniseni. Ay, saan mata na balbal pasti iso yung kanilian? Makapasurun mo't ngamin tatang. Di mo't makauawat. Talaga siguro anak ka, di pa naggusto na kan ka anak ka. Ay, nawaw. Uray dakkel ti panaggusto na kanya. Saan mo't nga iso ti ideal woman ko tatang? Ay, sa bagay, may mayat matkit din no idiritsum kan kuha na. Tapno saan namang namnamapay kan ka. Uwan tatang, barang makaamiris kumamutin Kaslag gagatil tumit no daduma. Si kakit di mo't anak ka. Ay na tatang, no siyak lang nga lalaki. Diyak kayat ti kasya a klase ti babae. Kunamla no asino nga agsasaumat da Rico. Saan matagwapo? Ay nawaw, asino nga min tinangibaga nga ipilit mo ti bagim kan kwa na. Nagsakit launay tinakam ko, nanang. Aklulumon nabastid ka nga ruten. Idi pa'y nga ibagbaga ni Rico asaan asika ti kayat na. Ngam ipilit mo ti kayat mo. Iti na ito yung kinapintas ko, nanang. Mabastid ak pa'y laang. Anya tinakita na iti na ijay Zeni, aya. Ay naanak ko, saan laang ani Rico ti lalaki. Wala, ngam isungarot ti kayat ko, nanang. No adda ibagakan ka, dumngag ka ngamin. Di ka agpatangken. Kitaam ka di day ta mapaspasamaken ka.
Nanang! Muston ti sangit. Ag-move on kan. Urayam no adda lalaki agdaton kun ka. Saan akas taas ka ti mapmapan iti ayan ti lalaki. Nagalas akit kitaan. Dungag ka kanyak tapag saya atam metlaeng ti ibagbaga kanak ko. Nanang! Di mo ipilit ti bagay iti tao adi nakamut kaya. Tamangan no si kantumo laeng ti mapasakta nanak ko. Ay nawaw! Saan adakes ti agayat? Ngam no amom asaan da kamet nga ay ayatan, di mon ipilit pa'y ti bagim. Tapno saan kanto ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Naggapuan na ita kamera, Estela anak kao. Naggapo iti HK box tatang. Kunak man no ilakom tilinaon ti HK box alino katam. Wan mat ngamin tatang. Nailakok mat ti daduma. Di yun nakitaan nag-live sailing ak idirabi aya. Saan ko lang nga inlako da ito'y a kamera takursunadak tatang. Agkuri ka di da ita? Itisting kunto tatang. Masapul nga igatangan iti baterya. Mayat ngamin ti brand na da ito'y a kamera kat. Ayuwan ah. No agkuray, di ada usaran tayo. Saanen a masapul abuluden tayo ti kamera da ante. Adamat kamera dito, Estela bakit? Di mo manan pakibiyangan da ita a kamera lakay. Sapay branded a kamera. Wala, talaga a branded da ita. Isungarod nga inlasing ko. Agkuri da ito eh. Awan pa'y baterya na, igatangak to. Wala, tapno ada mausar no reunion. Kan pang personal use tayo matlaangan Ay, itay pa nga ipadpadas kung hindi mo't agunday ito a kamera. Imposible. Kat kabarbaro mo't ti baterya na aginatang ko. Kumusta ngay anak ka? Agkuri mo't laang ti kamera. Saan nga rod tatang? Ay nawaw. Apay ngay. Diyak amaw. Kabarbaro mo't ti baterya nga inkargak. Amangan mat no naperdi na ita. Dayta nga rod tatang, sapay branded. Huwag nga raw. Ay, talaga asaan nga agon tatang. Nadadalaki di dayto yun. Sayang ti ginatang ko a baterya. Sapay nakangingina dayta. Kasta talaga. Ilakom lago na ita baterya. Sayang mat no saan na mausar. Ni ading mo siya mo di imawag, Karen anak ko. Wan nanang, isungag pa isong. Anya kanot ti masyapul na, apay nga imawag. Agberbirok mo iti kamera nanang. Amangan ka no ada mabalin a pagbuludan dito'y lugar tayo. Awang mati amaw. Aguray ka. Kaslada nakita nga ilaklako ni Mara Estela a kamera ah. Kamera? Wan, no sa anak nga agbidot, nagapuday dya iti HK box alinukatan na iti napalabas alawas. Ay ka, mapangkaadago siya na iti ayanda ah. Mapan mo salud-sudan no adda. Wan nanang, mapanak inton malam. Sigurado abisi pay lang day dya ita. No adda tila ko na, di gatanga maw, ta isu ti ipawit mo kini ading maw. Wan nanang.
Adda ka din ni Mari Estela, Tata Fausto? Adda na panan na. Adda ka rin ti masapul mo kenkwana? Adala ko na akursunadak agatangan, Tata. Anya nga tanga oras nga agawid? Saan nga agawid ita? Intun bigat ka na o. Ano sam nga orayan Tanusyak. Jak amo ti kutkutsyak di talako na. Amangan no makanadailakit day. Sapay puro electronics might. O sige, agsubli ak tulaangan no makaawit ti kumarek, Tata. Nasaysayaat pa'y. Isulang amin ti makaamoy ti lako na. Jakmat kabisada o. Okay lang, Tata. Di kay madanagan. Anusak ti aguray, ta saan matkit di arash. Ay nawaw, di mo mainyawit ti kamera nga ibagbagam, Karen, anak ko. Awan pa'y ti kumarek, nanang. Awan dagiti kabalay na. Adda ni Tata Fausto, iso na lang, tadi na kanu kabisado dagiti lako ti kumarek. Anusak nga orayan, nanang. Kaano akasapulan ni ading mo ti kamera aya? Nag-text itay, kat intun sumaruno kanu alawas, nanang. Mabalin pa'y nga rod Mabalin pa'y nga iuray mo. Wan, nanang, saan matkit di arash? Tinapatag kat worth it ti magatang ko. Iti kasta, mausar ti kabsat ko. Wan tapno saanan akaasya nga agbirbirok iti pagbuludan na. Agrubata ka, Estela anak ka. Agan-anad kayo matijay, Tatang. Numalpas ti meeting, agawid adagos, saan atiltila ti papapanan. Uwan ka, Ray. Nagmunay. Sika ngay, awan tilakad mo ita. Awan magkit di, Tatang. Urayak lang ni Mari Karen. Umay kano dito'y balay ita. Husto isupay ti mailakom kan kwa na. Un nga rod, Tatang. Tapno maksayan kumamot ti na i-display. Panagkunak kat interesado matitilakom. Nasaya at ano kasta, Tatang. Tapno manglukatak manin it sa bali a box no maibos daytoy. Agam nay, kita amlaan nang iti ilaklakom anak ko Ang mga ada mailakom anapirday. Skan tumot lang ti madadaal kanang iti customer mau. Imay kakanumot dito'y balay idi kalman, Mari Karen. Wan, Mare. Ada nga min nagustuak alakom kat. Ay nawaw, anya alakok, Mare. Tay kamera, Mare. Dayjay ka day? Wan, gatangak ko man no saan da pa'y aginatang, Mare. Ay saan pa'y, Mare? Saan ko pa'y nga inlako dayjay? Interesado ka day? Wan, Mare. Isu na laang ata sa anak asigurado no agkuri mo laang dayjay, Mare. Ne, sayang mat, Mare. Sapay branded. Kuha ngamin, Mare. Awan ti baterya na. Isu asaan ko ama itisting. Ay, kasta ka day, Mare. No kurso na dam dayjay, di by as islatan, Mare. By as is nga? Gatangam, ngam si kamat ti makaam mo amang itisting no agkuriwin no saan. Igatangam iti baterya. Kat no saan nga agkuri nga, Mare? Awanan Mare. Tain bagakmat king kaabay as is. Saan mabalin nga isublem. Ay, kasjay gayam dayjay. Wen, Mare. Interesado ka kadipay, tairwar ko ti kamera. O sige, Mare. Gatangak iti presyo akayat mo. Syakto timang tisteng. Kita akman ti ginatang mo a kamera, Estela anak ko. Daytoy, nanang, Daytoy, iso tinaka-eco bag. Ay nawaw, dakkel mo gayam. Wan, nanang. Masapul ka no maigatangan iti baterya. Kuna man no yung testing mo, sakbay nga inalam. Saan, nanang? By as is dayta a kamera. Anya mo dayta abay as is? Ginatang ko nga oray saan pa'y nga intesting ni Mari Estela. Siyak ti makaam mo agumatang iti baterya kan mangitesting, nanang. Ay nawaw, kasano nga rod no saan nga akure? Ay kasta talaga, nanang. Risky mat dayta abay as is. No agkuri ti kamera, nangabakak, nanang. Nang runa kat branded dayta a kamera. Sapay lako mga rod ata akure. Wan, nanang. Maamuan tayon to inton madamdama. Rumwarak tama panak gumatang iti baterya. Kumusta nga iti kamera ginatang mo anak ko? Agkuri ka day? Awan mat, nanang. Saan mat nga ag-on? Ay nawaw, kasano nga rodan day ta? Ay, awanin
Sayang ti kwarta, nanang. Sana mabalin nga isublime. Kas itiin bagak kada kayo itay, saan amabalin, nanang? By as is ngamin. Tiko na ti kumare kat agkuriman kan saanin amabalin nga isublake. Naa, mabalin ayamat ti kasta. Wen ata isumati nagtulagan may nanang. Wen ngam logi ka mo, ta saan magayam nga agkuri. Bayan tayon, nanang. Kasta talaga. Di bali, masukatan tulat ta ti kwarta. Anya ngayon ti usaran ni ading mo. Gumatang tulatan iti second hand iti bagyo, nanang. Anusan na pailaang Mabiit man laang, Jimay. Anya ti bagayaw, nana. Ada ni baka mo di balayaw. Ada, nana. Ape ka day? Itid mo man king kuha na dito a kamera. Isublame. Ibagang maisubli na mati kwarta ti anak ko. Sweetik day ta ataaw. Lakwan na ki din ni Karin iti nadadaal a kamera. Nay, kaano pa'y nana? Idi na palabas alawas laeng. Adto iti kamera. Kat mo sigod asaan nga agkuri dati a kamera. Kasano ana amuam? Ta intesting ni bakit ko dahil a kamera, nana. Inggatangan na iti baterya ta usaran mi kuma. Ngam saan mo't gayam nga agkuri? No kasta. Amu nagayam anapirdi tila ko na. Ngam agin-agin pailaan. Inpabay as is na pailaang iti anak ko. Ay, naglokon na diyang Estela. Anya tinyawid mo anak kasupot, lakay? Ti kamera, ngayon lakom iti kumarem. Anya? Apeng ngayon lakom pailaang dahit a kamera. Kat amumot asaanan nga agkuri. Isungarod nga bay as is, lakay. Bay as is, tama ka amumot digim matang amang itisting. Luk-lukom ti pada matao. Bay as ismut nga ibagbagam dita. Kat amumot asaan nga agkuri. At dati saritaan mi kini Mari Karen. Uray anya pa'y asaritaan dayta saan anasayaat nga agulbud ka. Bay as istarupam. Isublim ti kwarta. Agar aramid ka. Inbasura yung ka din, di kamera, nanang? Saan? Ay, nawaw. Apay nga rod nga, ngawan mo tan iti nang idiswak. Insublek kini Jimay. Anya? Ni nanang mat. Ada nagsaritaan mi ka ni Mari Estela. By as is dayjay a kamera, nanang. Bay as is, bay as is. Naglawag alino ko nakalaang ti kumarem. Ay nakas jay a talaga ti by as is, nanang. Risky ako nada. Ammo ti kumarem nga ada ti dadaal na dayjay a kamera. Sakbay nga inla ko naking ka. Anya? Ni, kasano na pasamak dayta, nanang? Sigun kini Jimay nga asawa na. Kat intisting da kano dayjay a kamera. Ngam talaga asaan nga agkuray. Kaya't na asawan, amuna nga adadadaal ti kamera. Ngam inla ko nalataking ka. Anya? Naglukon day ta tao? Tinbaga na kanya kat saan na nga intisting taawan ti baterya. Makitam day ta? No saan ko pa ngayon sublay? Saan tayo amamuan ti kalukwan dayjay a tao? Anya di imbaga nila kay Mausi ka Estela? Anya manin timbaga na kada kayo, tatang? Inlakom ka no ti kamera. Ay, wun tatang. Inpa bay as is ko. Bay as is titulagan mi kini Mari Karen. Kaya't asawan dayta, isu ti makaamo amang itisting, tatang. Agkuriman kun saanan amabalin nga isubli na kanyak. Tanay bagak meten abay as is ididamo pay laeng. Uwen angam ti isu ditoy. Intesting mo na a kamera. Amaw asaan nga agkuray. Ape nga impabay as is mo palaeng iti kumarem. Tatang! Isublem ti kwarta. Nakababa inti kasta nga aramidim may. Lukasta laeng awan Awan taon ti mayat agumatangkin ka no ulbud kamay. Kahit insubli ka din ni Estela ti kwartam ka rin, anak ko. Ay, saan pa'y nanang? Alaam kinkwa na Nariga nga tati agsapol iti kwarta ita apanawan. Uwan, nanang. Sigurado binagbagaan nila kay na dayjay. No agul uli magka, ang mga nudi na isubli ti kwartam. Anong saklatan nga orayan, nanang? At damotan kinkwa na no dadaulan na ti imahe na para lang iti kwarta. Ay awanan,
Agdin dinahamagan iti lugar tayo, ti may papaniti pananglugom kadag iti customer mo, si Estela. Ay nawaw, amukon, saan ang masapul nga iparupam kanya? Mabangkrap ka talaga, no kastalaan. Awanan tiyagtalagkan ka. Sapay mano akarton pa'y lang kinabati alakom. Kaaduan kat electronics pa'y. Di nak ngamin rengrengen Agpampanunot at nga ron no kasano ang masulbar ti parikot ko. Aginggat kaano ngagpanunot ka. Itapay lang kat aksyon namon. Amok nga ammom no anya tirumbang nga aramidam. Saan na masapula panunutan pa'y. Awan nagdumaan yung kinitatang. Sumrak ka atag kapita, Maray. Saanan, Maray? Umay ko laang isubli ti kwarta, Maray. Ha? Pasensya ka, no itala ang ama isublik. Mababainak ngamin nga agpakitakin ka. Kalpasan ti inaramid ko. Ay na, tinapatag kanya kat na isubli mo ti kwartak, Maray. Jack amo nga intisting mo gayam day jay. Ninanang tinangidanon kanyak. Masaya nga nak ngamin, Maray. Iso nga inpilit ko nga inlako. Uray amok asaan mat nga agkure. Pasensya kan, Maray. Saanan ama ulit? Okay lang, Maray. Napakawan kan. Basta di mon ulitan ti inaramid mo, Uwan, Maray. No adda ti magustuam kadagiti lakok. Gumatang kalata ko, Maray. Uwan, Maray. Basta di nak ulbudan, Ay, uwan, Maray. Saanan ang mapasamak na ita? Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao gapulaeng iti kwarta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubwata ko, Jumar Lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam si Kalanay. Adda ilakad mi kin ni Mari Mildred ita. Manain? Ay nawaw, inbaga magkang kaidi na palabas nga aldaw, nga adda ti ilakad ko ita. Anya nga oras nga rod ti panagawid mo? Jak pa'y sigurado. No mabalin kat di kay kumagpakarabi iti kumari ma. Ang mga no agtudo kat dumakkel ti danom iti karayan. Saan kayo to na makabalasew? Mayat matinit na. Alanganan nga agtudo da ita. Amom nga rod? Siguro Basta, agawid kayo adagos no malpas tilakan niyo. Sana tila papapanan niyo. Wunon, agrubwat ako, taitepeng agururay tigayem ko. Nakababaeng, tasyakla akanayo nun, ti maururay. Tangay na i-release mo't ti assistance ta, Marilanay. Agawitan. Umuna kalatan, Mari Mildred. Ay nawaw, si Kangay. Adaman pa'y ti mapangkukitaan. Orayan ka na, Maray. Ang mga numabayaganak, Maray. Umuna kalaangan nga agawid, sumaruno aktaw. Sigurado ka? Wun, Maray. Sige. Umuna ak nga rudan, Maray. Sumaruno kanton adagos, numalpas tilakad mo, tapno di ka marabyan. Wun, Maray. Agan-anad ka. Oray si ka, Maray. Agan-anad ka mat. Si kamat ni masabat ko dito dalan, Mari Mildred. Ni bakit ko ngay? Saan kayo nagkuyog ang nagawid? Ay kwa, saan pare? Nabati ni Marilane, tada kanupay asikasun na. Kasta ka di? Wen, di ka matanagan. Inbagak matkit di nga agawid adagos. Amangan ngamin no agtudo.
Delikado ti karayan, may pigsa naman ang titudo na. Wan nga rod kaslasaan mat nga agtudo iti agsapa. Ngamnay, nakuyam mat aglawlaw. Makatudtudo mat manan. Isupay bareng paawid mo tanda dyan. Makilinungak man, Nana Paula. Sige laang nakong. Sa dino tinagapwam Adala ang tiinlakad ko dita sentro, Nana. Ay na, sapay nakapigpig sa titudo. Huwag nga rod, Nana. Barang makabalasiwak inton madamdama Ay kat, agkapitayupay Sige laang, Nana. Ay nawaw. Saan mat amabalen ada kami laang kanitatam Agusting ti agkape. Agkape tayo At ti termos. Nayunam laangan iti asukar no kurang. Ay, agyamanak, Nana. Awan anyaman na. Ada na iling taas sa badita. Isaw ti ikapem. Amangan kunak no nabisinan ka anag na itay. Nakapigpig sa titudo bakag. Wan nga rod lakay. Amangan no saan na makaawid ni lanay. Sigurado adakkel man ang tinanom ni Takarayan. Saan na makabalasa yun bilang man ta ipilit na ti agawid. Ay, wan nga rod Ibagak laangan tamaturog pa'y lang dito'y balay. May sa Arabi laang mat. Delikadaw no ipilit na ti agawid. Amangan kit din no adapay dakas ang mapasamak kinkwana di tadalan. Ang adda parikot tabakay. Ay nawaw, anya day talakay. Adamo makan, adamo tinatang asidaan tayo. Awan ipausar ta nga ules ken pungan. Si kakit dimat. Adamo ta iduldulin ko. Iso ti ipausar takin kwa na. Nailabamot day jay sakbay na idulin. Abangan no nagbubuot mo tayo. Saan mo't siguro lakay? Mabit lang, tairwar ko tapno maanginan. Dito'y kalaangan maturog lanay nakong. Ni, saanan, Nana? Nakababain mo't kada kayo. Napigsamot ti angin kan tudo na. Sigurado nga duman ang tidanom di Takarayan. Di kanton makabalasew nakong. Mabalin pa mo siguro, Nana. No syakti si ka, maturog ka pa'y laang dito'y balay. Di mo ipilit ti agaway, tamang ano anya pa ti mapasamak king ka. Amangan ngamin no sa pulan nak nila kay kunana. Tawagam ibagam kin kwa na maturog ka dito'y. Maawatan namat siguro dayta. Sige, Nana, tawagak nila kay ko, itamo laan. Hello, Lakay. Sa dino tayan mo ita, nakapigpig sa titudo dito Nakilinungak idi kalapaw danan na Paula ken Tata Gusting. No kasta, saan ka pa'y ngaraw na nakapalasew? Saan pa'y? Kasano nga rodan na ita? Kasano ang makaawit ka no kasta laang? Makiturugak pa'y laang dito Lakay. Anya? Makiturog ka dita kunam? Nakababain mo't kadanana ken Tata Ni Nana Paula tinang ibaga, amabalin ko ti maturog dito, ta delikado ti karayan. Sa bagay, nasaysayat mo't lang arod no makiturog ka ditan. Delikado nga agpaiso na agawid ka. Won, idepo kon ti cellphone ko tanay. Malublubat mo't tan. Di nakpakadanagan, ta agawid ak tumutla ang inton bigat. Naimbag abigat mo, lanay. Kasta kada kayo, Nana Paula. Ay, nawaw. Apay akasta tilangam. Nakaturog ka kadi di rabi Kasano ko makakaturog na tao? Kasjay mati angot ti ulas kan pungan nyo. Ay, nawaw. Di ka mat sumungbat, balasang ko. Kumusta ti turog mo, kunak? Ay, kwa Nana. Okay lang mat. Kasla na puyat ka mat. Ay, saan Nana? Kastoy talaga ti matak, no kasta akaririing ko. Ay kat, agkapitayo pa'y balasang ko. Saan Nana? Agrubwat akon, tagururay matan nila kay ko ijibalay. Mangan tayo pa'y madama matan ti luto ni Tatam Agusting. Uraya mon. Amangan no agsakit kiti ti tiyang ko, no ipilit ko ti mangan dito. Nay, hindi ka manan sumumbat. Urayam ti luto ni Tatam Agusting, kunak. Ay saan Nana? Mga anak tulaangan ijibalay. Adakon Lakay. Ay nawaw,
Apay akasta tila nga managawid. Kunak mano nakiturog ka iti balay da tatagusteng ken nanapaula. Wuna, ngam sa anak mat anak katurog anasaya at ijay. Ay nawaw. Apay mo? Sa bali nga minti angot ti ulas ken punganda. Anya? Nasursurok pa'y ngam ti angot ti agbubuot abadaw. Sa anak kidi anak katurog anasayaat. Unay kan bakit? Si kalangarudan tinakiturog ka nakwada. No amukla ang akas di ti ulas ken pungan nga ipausarda. Sa anak kun anaturog ijay. Agtal na ka man bakit? Saan man atila lawlawatem dita? Laglagi pa ano awan da? Awan mo't nagturugam idirabi eh. Ay saanan? No kas jay mo laang ti ulas ken pungan. Uray di da kun tulungan. Kumusta nga Marilane? Nagturugam nga idirabi eh. Iti ayan da tatagusting ken nanapaula maray. Naimbaglangan tada nakiturugam mare. Agbababawi ak tupay maray. Ay nawaw, apay mat maray? Una, tanagbangsit ti ulas ken pungan da maray. Anya? Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak maray. Nasursurok pa ingam ti angot ti agbubuot abadaw. Anya? Si kalangarudan ti tinulungan da, kasta pay lang mat ti ibagam. Saan anasaya at ti kasta maray? Imbis nga agyaman ka, ta tinulungan da ka? No sika ti adda iti posisyon ko. Amok nga agreklamo ka mo laang maray. Sika pay laang aya. Ay na mare, sa anak akaskin ka nga ungrateful. Sika lang arudan ti tinulungan da, dakas pa'y ti rumrumwar di tangiwat mo. Di mo ammo ti mga presyar iti simple at tulong dakin ka, mare. Kumusta kayon nga, Nana Paula? Nasaya at mat, Mildred, balasang kaw. Sa dino nga'y tinagapwam. Dita sentro, Nana. Adalan, napan ko ginatang. Naimbag man, tanalagip mo ti simmarungkar, balasang kaw. Wen, kaya't kailaang ako mustaan, Nana. Kumusta kayo matan kani Tata Gusteng? Ay, kaasi ti Diyos, balasang kaw. Nasaya at kami matlatta. Dito'y gayam tinagturugan ni Marilane idi napalabas alawas, Nana. Wen balasang kaw. Isuan na irwar dagiti ulas ken pungan may anakadulen. Jak kayat adadaalan ti kumarik kada kayo, Nana. Nasaktanak laang iti istoryaan na kadagiti amamuna. Ay nawaw. Anya ti istoryaan na aya balasang kaw. Uyawan na dagiti gamit yo ngayon pausaryo ken kwa, Nana. Nagbangsit ka no ti pungan ken ulas yo. Anya? Ay una yan. Apay masapul nga istoryaan na dayta iti sabali a taaw. Mabalinmat nga idiretso na laangan kanyak. Sabali ti ugali day di ako marik, Nana. Siya kun ti mangidanon kada kayo, takas tamat lang tis istoryaan na kadagiti kaaruba me. Ay, nagrigat matan ti tumulong no kastalaang. Uray na saya at ti panggap mo, si kalat tagayam ti dakas iti istoryada. Di kay maupupay, Nana. Kasta talaga. Adda dagiti ungrateful at tao. Mayat ti naramid yo, ngam kamali at tao ti tinulungan yo, Nana. Di kamot makaisem di tabakay. Apay. Ay, nasakit launay ti riknak iti inbaga ni Mildred itay Gusteng lakay. Di ka unay pampanunot. Awan basol mo. Data lang arudan ti timulong. Data pay lang matidakas kan may marmarites. Intun sumarunaw, di mon tultulungan na di alanay. Saan lang ni Mildred tinang istoryaan na ti may papan kadata. Ore nagiti suki ta itinatang ammo damay. Ay, makapasair itirik na lakay. Sana balilatan bakit? Lipate mo non yaman timbagana. Saan nga umdas na ita apakaupayam? Tumulong talata. Kano adaman reklamo da, adamot ten kanakwada da ita. Tinapatag kat amuta anadalaos ti panggap ta. Uwan matkit di alakay. Hustaw ti kunam. Bagbagaaman ni bakat mo, pari Jumar? Apay nila ni? Saan mo ten asumardeng amang padpadakas kada Tata Gusteng? Anyat kayat mo asawan? Aging gaita kat da Tata Gusteng kan Nana Paula ti imarmaritis na. Ibabain na unay piman dagiti timulong kenkwana. Anya?
Dagiti gamit ti lakay kun bakit mo ti sang kaistoryana. Nakaangangot ti ulas kun punganda kun kunana. Di na panunutan nga inasasikaso damat piman anasayaat kabayatan ti kaaddan ay di balayda. Awanan bain na di babae. Ipagarop na siguro anasayaat ti kastangar aramiden na. Tepalam man tangiwat mo si kalanay. Ay nawaw, apay manan? Nasaya at ayati kastangar aramidem. Nasaya at nga ibabain mo nagiti ng tulong ken ka. Ibabain. Tila ang mat kapadasak ti istorya ka. Di ka pa'y agyaman ta inasikaso da ka ide. Awan ti dakas ngar aramidak anya. Pudno ti ibagbagak. Awan ti respeto mi ti pada matao. Si kalangarudan tinatulungan. Si kapay lang ti kastat ugalyan na. Lumabasak pa'y Nana Paula. Sige laang, lanay. Itaman pa'y adida iayab ti kapida. Idi kat tunggal no lumabasak dito'y balayda. Iayab da ti kape. Adda ka di ibagam? Napauli magkamatan. Ay awan Nana. Agpatuloy ako tapno sa anak amarabyan. Sige, agan-anad ka, balasang ka. Di mo matan inyayab ti kape bakit? Napay kumangay nga ayayap ko, lakay. Intun kwan, adaman ng negatibo a comment na. Wan matkit di Ang mga nunatamnay ti kapida, kunanan tumanan dita. Day tangarod kat. Isupay kit di apagsaksitan tumanan tinakam ko no adaman ng ibaga na adakas. Narigat nga agpaiso ti tumulong ka nagiti ungrateful at tao. Sikat ti timulong, sikapay ti dakas. Apay nga taakas jay. Diyan niya, Lani, bakit? 5 basak iti ayan da tatagusting ken Nana Paula itay. Kat di damutin inayab ti kapida. Anyat ko na? Di da inayab ti kapida kunak. Siguro indano ni Mari Mildred dagiti inbagakin kwa na. Iso akas jay meten da Nana Paula kanya. Ay nakaw, talaga mat ang napuskol ti Rupa man niya? Ulag day ta Mari Mildred. Agtal na ka man. Ulag ni bagbagam mat dita. No saan da nga inyayab ti kapikin ka, deserve mo. Kalpasan tinaramid mo, namnamaang palaang apastrikan da ka ijibalayda. No siyak tinangaramid ang itikas jay, uray kape, jak pulos iyayabkin ka. Naa. Asino ti mayat at tumulong, wano mangyayab iti kapikin ka, no kastamot ipakpakitam. Baliwam ngamin, ti kastang aramid mo. Amang ano iti kasta kinareklamaduram kat awan to, ti mayat at tumulong ken ka, no agkasapulan ka. No tinulungan da ka, di ka agbalin a reklamadora. Aprisyaram kit di ti panagtulong dakin ka. Kat no addaman ti di mo nagustuhan, idiritsom kadakwada. Saan a masapul nga istoryaem iti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Anya pay lang ti urayam si kalandaw. Apay adi ka pay la tumakder dita. Ay si daglaang matibalay ti anak tabakay. Apay ayagaga pura ka. Wen
Tapno adu ti oras tayong agsarita. Flight ti anak ta nga agtrab-trabaho iji abroad inton bigat. 2 atawan tumanan siyak bay nga agawid. Kano kayat mo mabalin mo't nga umuna ka? Isu nga rod nga inuray ka ama karieng tapno aggidan ta amangan. Sa anak pa'y nga rod anak kasagana, bakit? Anyat aramidem aya. Ay kitag kape akpay mata. Ay nawaw, tumakder ka ditan. Agkape kan tulaangan iyay. Sigurado ang maurasan ka manan nga agkape. Ay nawaw. Ay nagpartak ti aldaw unyok anak ko. Nalpas gaya man ti 2 alawas a bakasyon mo. Wen nga rod nanang. Anya nga oras ti flight mo inton bigat ngay. Ay kas iti sigod nanang. Ay, maikawa kamin tumanan kinitatang yaw. Awan ka amadanon me no umay kami dito'y balayaw. Ay nawaw. Sa nabali tadamot ti manugang ken apo ko yun nanang. Siya balilat tamat ano si ka nga anak mi ti makita may. Ni nanang met. Kasla di kay nairuam. No apay ngamin amasapol nga agtrabaho kay di abroad. Kasapulan ananang tapno adda kanon tayo. Awan madlaang ti usto a pagtrabahoan dito'y lugar tayo nanang. Anya ngay nga raw. Si kamagayam day ta Marisabel. Si kaki di mo marinin niya. Kasla di ka mo nairuam kanyak. Ay, anya ti umay mo ibagaya, Maray. Awam mo ki di maray. Kaya't kulaang ti makiin ni storyaking ka. Ay, wen, Maray. Nag-flight magaya man ni Unyok. Ayun maray, idi kalman laang. Maikawak nga raw. Inbati naman ang ti asawa kandwa nga anak na. Wen ata awam mati usto at trabaho na dito'y lugar tayo. Ni mati say, saan mo nga ron nga agtrabaho? Si kaki di Maray. Talaga asaan ang makapagtrabaho ti manugang mo Tamanupay laang matitawan dagiti apukom. Sa maysa, may maysa na laang mat amangas asikaso kadagiti apukom, Maray. Amo maray, madlaw ko kat adda ti sadot day di amanugang kaw. Sadot kan lusyang maray. Ay, di ka agsasaw iti kasta, Maray. Numangag ni Tese dagita nga ibagbagam, sigurado ang masaktan ti Rignana. Da kayo matgayam ti lumabas, nanang. Ay nawaw, apay akas ta ti langam si ka, Tese? Ay, kalkalpas ko lang nga nagluto, nanang. Una yun, di kasta abuok mo. Awan mati ko nam asagay sayam. Ay, pasensya kayon, nanang. Nakababain kadagiti lumablabas. Anyan tulaangan ti panunutan da, no makita da ti kasta alangam. Agsagay sayak to inton madamdaman, nanang. Nakaturog dagiti apo ko yo. Iso nga iranak mat ti mapanagsak do iti inuman mi. Pangaasim urnusam tabagem. Di ka mangibabain kunak manan. Naimbag pa'y di manugang ni marinin niya. Asikaswan na ti bagina. Talaga ang mangibabain day ta ang manugang talan daw. Ay nawaw, ni Tesi ka day tidakdakamatem bakit? Asino kumapay ti daduma? Anya ayati naramin ni Tesi adi mo nagustuhan. 5 basyak iti paraangan da itay. Idi kita agtilangana. Ay na, kasla saan ang nagsagsagaysay iti manunga aldaw. Ay na, si kakit di mo't bakit? Uyawam mo't sa di manugang ta. Uray si kamot iday. Di mo masangot ang sagaysay, tabi si ka ang mga sasikaso ka nagiti anak ta. Wan, diyak masangot ti agsagaysay, ngam saan mo't agrabe? Adayo adugyot day ta atisi, ngam iti siyak lakay. Dalabos ka mo't bakit? Saan lang nga nagsagaysay? Dugyot adagosan. Maawatam kumaa. Taad da nga rudmat na giti apu ko tangas asikaswan da. Ken may siya, isudalaang ti adday di balay da. Awan ti katulong da. Talaga kit di nga dugyot day ta amanugang talakay. Ay nawaw ka.
panam kadagita prutas ken natang nga insupot mo lando lakay. Ay, kit para ka dagiti apo ko da daytaw, ibakay. Ay nawaw. Di mo ibaga amapan ka iti ayan datisay. Mapanta abakat. Bisitaan ta dagiti apo ko ta. Tapno makainanamot ani tese. Adda ti sa bali apapanak. Ay, iti ayan manan ti kumarem. Anya kumaitaking ka. Imbes na tulungam ti manugang ta. No tulungak. Narigat mo laang. Amangan kunak no mairwam day di ataaw. Una yun ti kasta ka panunutam bakit. Kita ama, numapan ka ijay, agawit ka mula adagaws. Di ka manan mabayagan, taamangan no mairwam day ta babae. Agawid aklaan kat awang kapay lang dito'y balay. Talaga amapan kaguyudan ijay kunak nay. Ay, sos. Nuad dati anak ta dito'y nasayat kay ti manugang ta. Ngam no aday jabraw na paw, nakauyaw kamatan. Ay, prutas kinatang para kada kayaw, te si anak kaw. Ay nawaw, agyaman naklaunay tatang. Ay ket, kumusta dagiti apo kaw? Nasaya at damat tatang. Naimbag man, tadi daag sakit. Kasi ti apo, saan matpiman tatang? Adada iti salas, madama nga gay ay ayam da. Ay nay, aglablabakan samay. Wan nga ron tatang, madama ti panaglabak. Naurnong ngamin ti murang mi. Bala, aglabaka pa'y nga raud, tasak ti mangaw-awer kadagiti apo kaw. Amangan no sumurot ni nanang numabayagan kayo tatang. Ala, siyak taon ti mangipalawakan ko na. Aramidam pa'y dagiti rumbang arabidam, tasya kung ti makaamaw kadagiti apo kaw. Sige, agan-anad ka, Josel anak kaw. Sa dino ti papanan ti manugang mo, maray? Ay, iso ti agpurchase, maray. Naibus nga minag tila ako, may. Naimbag pa'y di manugang mo, maray. Ay nawaw, apay di manugang ka, maray. Presentable akit kitaan, maray. Madlaw nga ay aywanan na ti bagina. Ay, kasta talaga dayta, maray. Saan amadlaw nga ada anak na, maray? Aglanglang alat tapiman abalasang. Saan akas iti manugang ko? Nakadugdugyot launay. Tamanugang mo man ng tinuyaw mo, maray. Saan anasaya at nga ikumparam ida? Gamen, dakkel tinagdumaan da Josel kentesi amanugang mo, maray. Ay talaga, maray. Kas makitak, kat nadalaw ti manugang mo. Jakit di maliklikan ti umapal, maray. Ammo, maray, no nasingpat ti katugangan, stress-free ti manugang, maray. Ay na, maray. Uray kasano akinasingpat pa iti ipakita da di atisay. Awanan, kas jay nasamutan, maray. Jakon namnamaan nga adapay pagbaliwan na. Ay nawaw ka, maray. Saan ang nasaya at ti kasta? Asawa ti anak mo ni Tesey. Isu arumbang lang ngay respeto mat. Saan akaskin ko na ti arapaap ko ang manugangan. Sipod pa'y iday, maray. Jak amaw no apay nga isupay laang ti kinayat ni Unyong. Naa, sa dino ti papanam, sika, Tesey. Dita tersena ni nana ninya, nanang. Adala mapan ko gatangan. Sapay intugo mo dagita anak mo. Awam mo ngamin pang ibatsak, nanang. Ay naapo aya, agrampa ka manan di ta kalsada. Ipakitam kadagiti kabaranggayan tayo, ti kasta akawis mau. Awan mo ti makitak arugit ti kawas ko, nanang. Sa may sa kadigdigos ko laang mat. Piliyam mat atay mayat abado. Kanay, kadigdigos mo kunam ngam, kasta mat talangam. Aglang-lang kaabakit ngam iti siyak. Gagangay na, nanang. Anya agagangay nga ibagbagam mo. Talaga kit di adugyot ka. Anya.
Gumatangak man iti asukar, nana ninya. Sapay intugot mo dagiti ubeng tesay. Kapilitan anana, awan mo't ngamin pangibatsak. Saan mo't amabalin nga ibatik iday ja balay, ta delikado mo't laang. Ay kadagiti katugangam ngay. Amangan no damay baga ni nanang nana. Ay dawaw, apay ko ma, kat apo ko damay dagita. Di balilatan nana, kabailak pay mat. Kabailam, gamadlaw amarigatan ka. Maanusak pay nana. Sana bale, malag-ananak tumatlaang no dumadakkel dan. Ay, nagrigat nga tatikasta. Hello, Onyok. Kumusta kayong dit, ananang? Mais-istrisak nga rod, anak. Ay, nawaw. Anya ti paka-stressa nyo, ay ha? Ti asawam Nay, apay nanang. Anya ti narami ti asawa kada kayo? Di namat ko na nga asikaswan na ti bagina. Lusyang launay akit kitaan. Da kayo umat nanang. Ay, bagbaga am dayjay unyaw. Diya magustuhan ti kasjay nga aramiden na Mangibabain launay. Kasta timbaga ni nanang ken ka? Wen bakit? Ay, una yun ni nanang. Diyak amo no apay akagurgura na klaunay ti inam unyok. Awan matamo kadakas ngay naramid ko kankwana. Ala, bayam. Bagbaga akto ni nanang. Sigurado nga agungat dayjay Sana mabali na baybayan tayo ti kastang aramid na. Awan lang arudan may tultulong na kan ka. Uyawan na kabaylaan. Agyaman na klaunay lakay. Umayak man, tisay. Da kayo matgayam nanang. Agtugaw kayo Ay nawaw. Anya tinapaspasamak iti balayaw. Ay, kadaldalos ko laang itay nanang. Anya nga rod dagiti makitkitak ana iwara. Ay ayam dagiti apo ko yun nanang. No kasta adida ay ayaman, idulin mo kumamitten Kasano no adati umay agbisita. Pagay ayaman danto inton madamdama nanang. Idulin mo pa'y sa munto iruwar no kwa. Unay kamitten, no kasano ti kinagagat ti anak ko nga agtrabaho iji abroad, tapno la ang adati gastusin yaw, kasjay ka kumamit nga agdalaws. Araramidik mat ti kabaalak nanang. Ay, pangaasem, jak kaya ti kasta nga itsuraam. Naimbag pa'y kunak ti manugang ni marinin niya. Kasla balasang lata akit kitaan. Wen tanasingpat ni nana ninya akatugangan na nanang. Kas makita yumat, tultulungan ni nana ninya ang mga sikaso kadagiti anak da. No siyak, agmay saklaang. Sungbatan nakpailaang akasta? Pasensya kayon nanang. Ngam nauma akmatan iti kasta pa nagsasauyo kanyak amanugang yun. Talaga nga awanan ba inday ta atisay? Apay madan. Sinong batan nakik din itay? Ay, sigurado nga adda ti dakas nga insawang bukun kuana. Iso asinong batan na ka. Nasayaat nga raw, tikas di agalat ti manuga, landa. Sakbay asaludsudem ti kasta kanyak. Agsarming kapay madbagay. Saludsudem iti bagayim. No nasayaat nga tamat ti kasta agalat ti maysa akatugangan. Di ka nagipulong iti anak ta. Habang ano karkaro pa'y kitde nga ungtan na ka. Nakaumay ka mamanan, Marisabel. Ay, gaputa mabuo surak launa iti asawa, kan manugang ko marinin niya. Ay nawaw, apay manan maray. Napanak iti balay dati si itay. Napan ko binagbagaan, ngam nagturad maray. Nagturad asumumbat. Daytoy mo landaw, kanunungan na may. Agbalbaliw ka nga minin maray. Siyak pa'y ti ayan ti parikot ita. Wen, maray. Sika talaga ti ayan ti parikot. Nauyaw ka launay iti manugang mau. Nagadupay ariklamaw, gumdi mo ngarud matulungan. Amo mat nga agtrabaho ijay abroad ti asawa na nga anak mo laang. Kas katugangan, alalayam kumamat ti manugang mo
Tapno adama oras na para itibagi na. Swerte mo't ano kasta maray. Kasta tiyar aramidag, maray. Iso kita, saan unay ama stress ti manugang kaw? Sa balin to, mati ugalim, maray. Amom ama bambanog ti manugang mo, uyawang pailaan. Ay awanan na, karkaro ama stress je tao, maray. Karkaraw nga grup-rupa alusyang no kasta, maray. Ay agbalbaliw kan, maray. Di mo uyawan ti manugang mau. Tulungam ki day. Mapanak iti ayan dati say lakay. Numapan kay jay tapno makiapa saanan bakit? Sa anak makiapa lakay. Agbisita aklaang. Abangan no makadisturbo ka lang ijay. No busy ni Tisay, di tulungak mo laang lakay. Ay nawaw, hitaman pa'y bakit? Ipadas ko man nga aramiden ti inbaga ni Marinin niya, ang mga no epektive lakay. Ibatik pa'y mandagiti apu ko yun, nanang. Ay, sa dino ti papanam ti si anak ko. Sa batak ti impawit nila kay ko. Kan gumatangak matlaang iti abasto tayo. Sige, da kami kintatang yo ti makaam mo kadag iti apo ko may. Addaman ti madlaw ko king ka. Ha? Blooming ka ita Kasta talaga, nanang. Kasta siguro no adda ti oras nga aginana, nanang. Ala, ibatim dagiti ubeng tamapang ka iti papanam. Dagasim tulaangan ida. Agyaman naklaunay, nanang. Nakitam dayjay lakay. Ay nawaw, ti anya bakit? Blooming ti manugang ta ita. Nadlaw kumutlaang dayta. Makalawas laang at tinulungak anang nga si kaso kadagiti apo ko ta. Ngamnay, mayat ti resulta na lakay. Saan nga minan ama is-stress kan kabakit? Amaw, makapa-stress matlaang gamin ka, ti maadaan iti managuyaw a katugangan. Saanen ita lakay? Nagbalbaliwa kaon. Ay ket, itultuloy mo abakit. Di mo ngamin uyawan ti manugang ta. Isuraw kan tulungam kitay. Tapno sana ma-stress. No nasingpat kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Ay nawaw! Kas katugangan, agbalin tayo anasaya at kadagiti manugang tayo. Tay kunada nga rudan, no nasingpat kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas, Maribeka, sa dino ti papanam. Ijay man ayan dail si at taga-amyanan. Aywan mayat dayta.
Makilamay ka mo tapno ada kadwada ijay. Ah? Wala. Double purpose manan maray. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Double purpose. Makilamay kan makisugalak. Damag ko kat adda ka no ti sugal kat. Anya? Close friend ko di bakit anatay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga no ikanak iti swerte maray. Ay unay kan mare, saan anasaya at kasta ka panunutam? Kasano numasyan di bakit kanyak at pangabakan nak. No mga bakak iti sugal, ilibre kan to maray. Anya? Sa dino man ang tinapanan na Abeka, es may bakit. Siya din no kumapay ngay, adamanin ijay lamayan Anya, nay, apay may ka pinalubusam. Ay nawaw, ay nga ro ti maaramidak lakay, amumet ti ugali ti anak ta. No anya ti kayat na, isumet ti aramiden na. Sigurado asugal manayin ti gagara na ijay. Damag ko kat siningir na ti tangdan na kensalya. Jak amo no apay akas de ti anak ta. Babae asugador, awam mo agsugsugal kadata adwa. Anya nga ron tinamnamaam kat sugadur mat dagiti gagayem na. Mangibabain na dya tao. Siyak lang ti mauma talaga amapan ko guyudan ijay lamayan. Naimbaga-bigat mo, Terry, bakit? Kastamat lakay. O sino di tataulan ti asaw? Ni Maribeka, nasapa ang nagawid. Nasapa ang nagawid? Naggapo ijay lamayan. Ay, nakilamay nga rod, ano kasta? Nagpatpat nag-anak isugsugal ko nama. Anya? Kat isumot, close da kano ngamin iti bakit anatay. Ang mga no ikan na kano iti swerte kung kunana mo iti kalman. Ada ayamot kasta. Jak amuman iti dayta a babae lakay. Saan mo't asugadur da tata Eduardo ken nana ismi. Isula ang man ti kasta. Na-impluensyaan kadagiti gagayim na apada na asuki ti sugalan. Apay nga itakala ang anagawid, Bika. Ay nawaw, ni nanang mat. Common sense mat Nagpatpat nagkaman anak isugsugalan. Wen takunak no agswerte ngamnay. Saan mat napasamak? Makitam dayta, agsaysayang kala ang iti kwarta. Saan pa'y mat analpas ti lamay nanang? At dapay namnama ang mga bakak. Agungitan ni tatang mo. Close ko nga rodjay na tay abaket. Anyat amu tayo ngay. Amangan no pagswerten nak. No mapasamak dayta, di adda kwarta tayo. Ado ti biyag adi nadaal dayta asugal. Isu nga itapay laang, isardeng maun. Ay, saan ang mabalay, nanang? Diyak pa'y nakabawi, tinaabak kanyak. Sayang day jay. Saan ama sayang ti kwartano, saan ka kumaan nakisugal? Si kantumag ngamin, nagtangkang ti ulom. Kalpasan anangan day ta babae, naturog mo't na dagos. Di na mapanunod mati tumulong iti trabaho na. Amo na mati makipurdiya ngam jak amaw. Uy, makipurdiya ng agpaisaw. Ngam saan mo tagumatang iti abas tutayaw. No ada mapurdiyaan na, agdiritso ang makisugal. Isu nga iti kasta nga edad na, awampay ti urnong na. Alya nga raw tinamnamaan tayo iti sugadaw. Biyag na ti madadal iti kasta nga aramiden na. Anya nga raw. No di nalatadenggan ti pamagbagata, ay awanay. Kaasin to day tatao, numatay tabakay. Ikanak man iti kwartam, nanang. Ay nawaw, awan ti kwarta. Pangalaak kumangay. Adamon nakitak nga insilupin nyo, nanang. Anya? Sige na, nanang. Uray 500 laang no iso. Saan amabalin amaksayan ti kwarta nga iduldulin kaw? Para day jay itinwa nga arapa at mi agatangan kanitatang mau. Di kay ka di madanagan, nanang. Isublik mo't laang no mga bakak. Ustaw ti sugal. No awan ti pakipurdiaam, tulungam kit din itatang mau iti trabaho na. Ninanang mo't, last chance kon ita. Maitabunan tinatay inton bigat. Last chance kon ang mga bak ita. Di mo ipilit ti kayat mau. Saan na pang sugal ti kwartang iduldulin kaw? Anyamot tan. Kahit sa di naman ang ti papanam. Inak agdiskitar iti pagsugal ko.
Sa dino ti papanam, manong alan? Ije garden manan Apay ka day? Adda ka din ni Mari Tere, ije balayaw? Hoy, madamati panagdalus na. Adda ka di masapol mo kinkwana? Ay kwa, adala ang tikayat kung ay bagakin kwa na, manong. Agdiritso ka ni Jibalay. Uwan sige, agyaman ako na, manong. Pasensyakan, Maribeka. Kalkalpas laang ti dalus ko. Okay laang, Maray. Anya ngaminan ti masapul mo? Ay, kastoy ngamin, Maray. Kasapulak ti kwarta, itamot laang. No, okay laang kin ka Ununaan kan, Maray. Sa anak nga agpapautang. Ay, kwa, Maray. Adda ko maisaldak kin ka. Anya dayta? Anya ti isaldam? Daytoy Maray. Ay nawaw. An-anwak dayta, Maray? Isaldak pa'y ken ka. Uray 1,000 laang, Maray. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatla adagos. Ay, saan ang mabalin, Maray? An-anwak ko mata national ID ngay. Grabe ka mat. Inururay ka iti mano nga oras. Apay, Maray, naibusan di gamit mo? Iso aday ta ID matan ti umay mo isalda kanya? Una yan. No di mo kayat di salaang. Si kalaang ayat ti ada istor na. Ay nawaw. Uray asino, Maray. Awan ti mayat amang salda iti aydem. Scammer ka mo't. Scammer nga mat nga ibagbagam dita. Ada in-scam ko ayakin ka. Agraraman kakit diya. Ay, day tapay lang mat babae ti mang dadal iti plano. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatam. Ken anya plano mo ti ibagbagam dita. Ay na, marurudak ka talaga, tatang. No agistorya ka, kumplito mo't atap no amaw, tapno maawatak maut. Ay, awan, tatang. Buludak pa'y man ti tricycle yaw. Ano ang ti tricycle? Ay, kat pag-service ko anya pa'y kumangay. Lay, pang-aasim no planom ti mapan makisugal, di mon itulaoy. Saan ang mabalin, tatang? Naipos lang rodan ti pordeam. Day tapala sugal mat, yan day ti utek mau. Ay, yan, namin anumutin an abak ka. Ang di kalatag nakam. Di ka mabain, asi ka tisuki ti sugalan. No sa dino tayan ti sugalan, isumot tayan mau. Ay na, adan to pagswertiak, tatang. Saan lang ay tati aldaw? Di mo ipilit ti kayat mau. Usarag ta tricycle inton madamdama. No di yung kayat ngay pabulod, saan lang? Kabalakmat ti magmagna. Siya nga kilo man nga asukar, tiri nakkaw. Day talaang, nana? Wag. At to, iti bayad kaw. Ay, ada ibagak kata kayo, nana. Maipapan kinibeka nga anak yo. Ay nawaw. Apay ti anak kaw. Anya tinapasamak kinibeka. Awan ti dakas anapasamak kinkwa na, nana. Kaya't kula nga ibaga kada kayo, akum kumpurmi mutten ti isalsaldana. Nalabos ti kasta, kinaadik na iti sugal, nana. Agraman ID na, kaya't napay nga isalda kanyak. Anya? Kano pay? Itay agsapala ang nana. Makaungot apim manaw, tadyak intot ti kayat na. Bantayan nyo ti anak yo, nana. Saanan anormal ti kastangar aramiden na. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak bakit? Awan anyaman na. Ay, huwag kaya. Imay ka din ni Maribeka, diti balay itay agsapa? Wan, maasarak nga rod king kwa na. Apay, anyat imay na imbaga aya. Isalsalda na kit diti national ID na kanyak. Anya? Grabe nga rod lakay. Talagaan na adikan iti sugal. Isumatan ti suki ti sugalan dito'y lugar tayo. Babae pa imat nga rod. Dayta nga rod lakay. Awanan ti kwarta na, iso akum kumpurmimatan ti isalsalda na. Ammo ka di danana ismi ti may papanti pa ng isalda na iti ID na? Wen, imbagak kinana ismi itay, ta imay gimatang iti asukar. Kasi damot piman. Tinamnaman da akatulungan da kuma. Sukimatan iti sugalan. Beka! Beka! Limar manan. Sigurado nga ijilamayan manan. Tinagturungan na. Binaimbay akaw ta na umaakaw namang bagbagakin kwa na. Kalukwat yan aramidan day ta babae lakay. Apay ka day. Agasim man, ta
isalda na kit din, agraman national ID na. Ay nawaw, asinaw tinang isaldaan na. Ni Tiray, naimbaglaan ta saan nga uto-uto ni Tiray. Ay na, nakababay launay, magtikas na nga aramidin na. Hay no siya, nauma akaw lakay. Anya nga raw ti aramidin ta. Panawunan tapno ikanta iti pagadalan na. Saan matay na maala iti nasaya at asaritaan ti parikot takin kwa na. Sa anak ang makaturog lakay. Uray siyak bakay. Madanag anak launay iti anak ta. Anya nga ron ti aramidin ta. Sigurado nga agsapan tumanan ti panagawid na dayjay. Alaem ti flashlight bakay. Ay nawaw, apay ti flashlight. Mapankusukunan ti anak ta iti lamayan. Mabigla nga raw taala ak ti flashlight. Sumuro taking kalakay. Mala, agawaam nga raw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y lamayan, nanang, tatang. Anya kumapay. Umay na kasukunan Magawid tayon. Agawid tayon, Beka. Saan ang mabalin nga agawid hak? Sayang mo't. Sapay mga abakak. Pangaasem ta di kag patangkan. Umuna kayo nga agawid ta sumarunong akto, nanang, tatang. Intun kwan, agsapa manan ti panagawid mo. Saan nga rot ang mabalin, nanang? Agsuswerte da tao kat. Kunak tumat kada kayo. At danto ti pagswertiak. Awanan, tiyado asaw. Agawid tayo. Nakababain ti kas na nga aramidam. Suki kamutan iti sugalan. Suki no suki. Basta siyak, sandak ang mapilit nga agawid. Period. Talaga anatangkinan ti ulo na itatao bakay. Anya nga ro ti aramidon talakay. Irwar maw dagiti bado na. Ay nawaw, apay dagiti bado na lakay. Ipadas taman apapanawag. Awan samot ti papanan na. Tapno at napagnakman na bakay. Saan natangami nakabuting kahit? Wamaki di aramidon taday ta. Ang mga numakaamiris matang ti anak ta. Kumaa. Sakit ti ulo nga minayon ti ipapaay na. Tunggal adda matay. Adda akanayon ang makisugsugal. Dumayo pa yan. Saan lang alamayan ti pakisugsugalan nan? All around matay. Lamayan man kan saan. May irwar ka di amin agamit na. Wain bakit? Irwar ta amin. Tapno adda pagnakman na. Inrori mo dagiti gamit yo, Tata Edwardo. Gamit ni Beka dagita, Alan. Ay nawaw, apay mo nga inrori yo, Tata. Papanawon main. Ha? Apay, anda ka di pa langit di lamayan? Wain, saan ang nagawid iti rabi ay? Kinapudno na, napanmisinukaw. Ang dakaskit na iti panagsasaw na. Ay, una yan. Narigat ti kasta, Tata. Lako nampay. Stress la akalayo na. Husto mo't kit din o papanawin niyo. Barang no isot pagnakman nan, Tata. Narigat ngagpayso no sugal ti adday ti utak na. Isuntumot lang ti kakaasay no madadaal ti biyag na. Di namat ngamin ammo ti agkontrol. Nay, apay nga enroll yung matan amin dagiti gamit ko, tatang. Agsapul kan iti pagnaedam. Anya? Pumanaw kan diti balay. Ni, di dak kumamotrabakan akasta, tatang. Sana amang rabrabak. No anya ti imbagak, isaw ti aramidam. Ni kat sa dino nga rudan nga iti papanak ita, tatang. Si kaamatan ti makaamuak. Parikot mo matan layta. Awan mo't dengdenggam asaaw. Ay, tatang, awan ti amok apapanak. Nagawid ka magaya man. Nanang, pangasiw ka di Didak pagtalawan. Pasensyakan, ngamday ta ti desisyon me kinitatang mau. Anya? Ay katkasanuak nga rudan ngay, nanang. Tapno nawaya ka ang mga aramid iti kayat mo. Awanan ti bibiyang me kinitatang mo. Nauma kami matan amang bagbagaking ka. Ay na, maasyan kayo ka di kanyak, nanang. Awan ti amok apapanak. Kasta ti kayat mau, saan ka day? Ay, saan tatang? Ikarik, isardang ko ti panagsugsugal ko.
Pangasiw ka di at adidak papanahon, tatang. Nakapag-desisyon ka main kananang mau. Kat naanyaman ti desisyon may. Isaw, ti masurot. Ay nawaw! No kayat mo tital na kan ragsak iti biyag mo, aramidem nga rod dagiti banbanag amang ipaay iti daytaken ka. Liklikam ti anyaman nga aramid ang mabalin apakadadaelan wenno pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adungdungeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan samot na matuloy ti plano ta gumatang iti motor? Karin ba kay? Ay nawaw, iti anya makagapo. Imbagakmatkan ka nga adda ti nakasaritak. Nakababain no i-cancel ko dayjay, Tony. Kasano nga rod, kat kurang mati kwarta. Iso nga rod amay birok no anya ti umanayan ti budget agat iso ti magatang. Ne, apay pala nga rod gumatang ta iti motor. No saan madla nga tay kayat ko, ti magatang. Na, dayta ti ibagbagakkan ka. Ti palastog mo siguro manan ti pampanunutam. Iso akayat mo tinangina a motor. Makapasar, matikas ta. Tinagtulagan ta. Gumatang ta iti motor. Tapno adda pagservis ta. Saan atapno adda ipasikat mo? Kasta, adagayam ti plano datunikin Karen a gumatang iti motor. Ay nawaw, pangalaan da kuma iti igatang da, kaagpapada kami mga awan makukwarta na. Ay nawaw, anya ti arabida, misay nga nakaw. Nay, adda kayong magayam dita, tatang. Ha? Ay nyaman ti sirip-siripam dita, ha? Shhh! Kontrolin nyo man matibusis yu, tatang. Na, makimarmarites ka man na ti biyag ti sabali at tao. Madama nga agap-apa datunikin Karen, tatang. Agtal na kayo biit tapno mangkuti pagap-apaan da. Tapno kumpliton to ti istorya at kadagiti kumarik inton bigat. Ay awan mo na nakaw. Makipurdiya kakit day. Sana ti biyag ti sabali at tao ti pakibibiyagam. No kastamat lang, uray saan tan agumatang iti motor. Oh, diwan lang. Anya kumaita? Di mo maawatan ti puntok mat. Diwan, si Kanti na laeng ay nawaw. Aglisi ka pa'y mantay sa rak ti tawa. Na, happy ka te? Agsirip-sirip man ti manakibiyang nga karuba. Mala, siya akong ti mangirikaw. Apay, asino ti nakita mga agsirip-sirip ay abakit? Dayta nga ising. Tunggal agapata, wano adda makita na dito'y balay, agsirip-sirip iti tawad ah. Ipagarup na siguro ajak makit-kita ti kastangar aramiden na. The show is over! Ay nawaw, show is over mat nga ibagbagam dita anak ka. Nalpasan ti apat ti karuba, inrikapdan ti tawad ah. Awanan ah, jakon mangag ti pagsarsaritaan da. Ay, una yan ti kasta, anak ko. Di ka mabutang, no barsakan da ka di tatawa, ah. Padasan da ah. Nakaluto kayo magaya man tatang. Mangantayo na. Ay, katitay pailaan, anak kaluto ak. Imo na ak matananagan. Ay, ninanang mo. Awan pa'y asimang pa'y. Iso nga ibatsyam iti sidaan na. Ay nawaw, apay mat akasta?
Apay dinak inayaban mo. Inayaban ka? Namin ano pa'y? Ngam, di ka masumungbat. Kasanaw, kat busy ka nga agsirip-sirip di tatawa. Una yan? Ay, awanan ti ano sao. Agao ka kiti iti kanam dita, tamangan kamatay. Nasayaat mo, ta si mangpat kayo, nanang. Awatin mangkida ito'y ginatang ko nga basto tayaw iseng. Ada istorya kada kayo, nanang. Ay nawaw, tulungan nakpay amang isarat kadagitigin at gatang ko kunak. Ni nanang mo, killjoy kayo launay mo. Anyat ibagam aya. Ti kaaruba tayo, nanang. Plano dagayam ti gumatang iti motor. Isu na laang takurang ti budget da. Nangag ko ti saritaan da itay. Apay, nagsirip-sirip ka man di tatawa. Nangag ko ang nagapada, isu ang nagsiripak, nanang. Ay, una yan, iseng. Kunaklakit din no napatag ti ibagam. Saan magtachismis mat gayam ti pasungad mau? Ay, nawaw. Makitam day dyan nga epekto ti inaramid mo, Tony. Ay, nawaw? Anya man ang tibasol ko, Karen bakit? Ammo matantintero a barangay ti plano ta gumatang iti motor. Ne, kasano na amuan dangay? Asino kumapay ti daduma a source da? Dayjay nga ising manan nairwam iti sirip-sirip. Ay, di mat mauma a makibibiyang iti biyag ti sabali a tao. Ay na, syakla ang ti makasar. Barsa ka talaga dayjay a babae. Ay. Madi bakit? Day tati di mor aramidan. Delikado no matamaan ti matana. Kat ay sus. Agbalin a bulsag ay naawan kwartata. Anya nga ron ti kayat mong aramidag. Ay na, masursurunak iti ugali dayjay a babae, Tony. Ni Karin ti masabat ko. Magnaaklangan iti sabali adalan. Tapno dinak makita. Di bale, kabisi mo't iti silpon na. Ne. Awan ti dalan di ta ising. Kita akasamsamakan. Di ka mabutang iti ulag. Ay, kwa? Uno, ada pagdandanagam. Itapay laeng, ibagakon kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam, tamukon nga inis istorya na kami kadagiti kalugaran tayo. Kwa? Di ka agungat? Ay, saan? Okay laeng. Mayat, tikas tangar aramidam. Sirip pa mor, tapno adaman ng istoryaam kadagiti kalugaran tayo. Bakit? Sabong parakin ka? Ay nawaw, anwag ti sabong, Tony? Ay, kat ginatang ko day taparakan ka bakit? Ay, sorry no dakas dagiti na isaw-sawang ko kan ka. Sorry tayo napapa ka, gapulaan iti day ta motor. Anya nga ron ti planom ita? Umanugot ako niti kayat mo bakit? No anyat umanayan ti budget ta, di iso ti gatangan ta. Sigurado ka? Di nakto apaan, no kwa? Ay saan bakit? Promise. Mapantakitaan intun bigat ti ibagbagam a motor. Okay. Siguradum laang nga di ka agungat. Uwan bakit? Promise. Naimbag amalam yo, Nana Sabel. Kastamat kan ka, Karen. Anya ti umay mo ibaga. Adda ka din ni ising, Nana? Adda, ngam nakaturog mat. Ay nawang, malamot ti pa naturog na, Nana. Ay, wan, tay sutin na kay ruaman na. Ay, adda ka di masapul mo kan kwa na. Adalaan kumamat kayat ko nga ibaga kan kwa na, Nana. Ngam no nakaturog pa'y lang. Inton maminsan tulangan. Ay, amagan no napatagti ibagam kumakan kwa na. Ay, saan matkit din, Nana? Idiritsok tulangan nga ibagakan kwa na no makapagsarita kami. Mabit man laang ising. Ada ka di ibagam, Karen? Dumagas ka, tanapatagti ibagakin ka. O ala, sumrag ka. Ay nawaw, anya ti ibagam aya? Makitam ti motor anay parada iti paraangan may. Apay ti motor? Ay, ginatang miday ta.
Lalakaan laang, tay sumat ti kabailan me. Ay nawaw, anya kumaita? Ay, makitam tay washing machine me. Brand new day ta, ngam sana branded. Anya kumatibibiyang ko iti washing machine kan motor yaw. Ay, siya kung timang ibagakan ka. Tapno saanan ang masapul nga agsirip-sirip ka iti tawa yo. Anya? Kan tapno husto ti istoryaam kadagiti padam a chismosa. No adapay ti kayat mo amaamuan, agdiritso ka laang dito'y balaywan. May mayatan day jay, ngam ti agsirip-sirip ka laang iti tawa yo. No apay a pinastrak mo pa'y laang da nga ising bakit? Di mo mat nga rod pinagkape. Adalaang napatag nga imbagak kwa na lakay. Anya nga'y timbagang bakit? Imbagak alalakain laang ti motor ta. Kan saan a branded ti washing machine ta. Ah? Apay, masapol ka di nga aramidam ti kasta bakit? When alakay, tapno saanan a masapul nga agsirip-sirip dayjay nga ising iti tawa da. Kantap no makasigurado ahusto ti may chismis na may papankadata. Saus, sigurado amarurod day jay kan kabakit. Bay am tamarurod lakay. Para matlaang kan kwa na tinaramid kwa niya, tapno saanan amarigatan pay. Ay, makaparurot at talaga day taakarin nanang. Ada-adagusad ka apam. Kasanaw, kat inparupan na chismusa ak itay. Ay nawaw, anya ti pagsakitan tinakembaw, kaday tama lagayam ti makagapaw. Uray na napabainanak itimbaga na itay. Ay kamakit-kita na siguro ang agsirip-sirip ka iti tawa. No kasta nga da pagsarsaritaan da ken lakay na. Iso akas jay tinaramid na. Inununaan na kamattain. Naa, anya ti nakakatkatawa ijay ngay nanang. Di mo pa'y kayat anak kaw. Paborgan ka tikas na ngay naramid na. Di ka marigatan nga agsirip iti tawa tayaw. Tapno laang maamuam no anya ti mapaspasamak iti biagda. Nay, anya ti inyawid mo anak kakarton ka rin bakit? Set nga speaker lakay. Kita adapay mic na. Ha, hindi mo ibaga nga karaoke ka may bakit? Ay nawaw, saan apang karaoke day talakay? No saan apang karaoke day ta? Anya nga rod? No adda napatag nga ibagam kanyak, usaram day toy. Sigurado man naka-loudspeaker. Ni, di pa ikat mangag ti kaaruba tayo bakit? Kat isumati kayat ni Mari ising lakay. Anya? Tapno updated, no anya ti mapaspasamak iti biag talakay. Maasyanak ngamin unay kan kwa na. Kaasi nga agsirip-sirip iti tawa da. Nangalaan nyo iti bangos, nanang? Na, pagala ako magay. Ginatang ko kan antim sariya No kasta, adagaya mon tila ko na abangos. Wan, ada supplier na taga-baba. Okay. Umuna tayo nga rudan ang mga nanang. Ay, karuba! Ada man ang simbangpat ang karsel ko. Di kayo madanagan. Ngamen, tangdan ko, timbayad ko. Saan ka nagkapo ikilending? Day talang, di ba ka? Ay nawaw, ni magkarin day jay. Parcel kong kuna naman. Gimatang kanumot iti speaker na. Mayata! Na, anya ko matimet ijay nanang. Uray saan kan nga agsirip iti tawa. Tanaka-speaker damatan. Mangagmaw, no anya ti pagsarsaritaan da nga agasawa. Ay nananang, makarengreng man ti kasta. Masapul aya nga i-speaker da. Masapul nga i-broadcast da, ti mapaspasamak iti biag da. Talagamat dagita at tao Masapul pay laang nga i-speaker da ti mapaspasamak iti biag da. Para ken kaday ta anak kaw. Nakaturog pay laang da tao tatang. Di damat makarik na. Ay ket mayat kit di Tauray nakaturog ka.
Manggagmulat ta. Makadisturbo da nga rod, tatang. Nanay. Sa dito nga iti papanam. Sa dino kumapay ngay tatang, iti ayan di kaaruba asaan ang makariknaa. Awanan tinapatag nga ibagam kanya, to nila kay. Awanan ba kayo? Idulin ko nga mo dati speaker. Nangagmat siguro ni Ising tinagsaritaan ta. Ay, kato na kapigpig siya. Ay talaga napigsa lang ay. Tapno mangagda, kan tapno husto ti iwaras da damag. Karen! Na. Rumuwar ka nila! Ay nawaw, ni Ising madayta. Ala, Roming. Bakit? Kasing, rumor ka. Mapan mo ka sa Rita. Amang ano napatag ti ibaganakan ka. Anya ti umay mo ibaga, Ising? Disturbo kay launay mo't iti panaturaw. Ha? Ay nawaw, agin di ka pailaang dita. Masapul ka di nga i-speaker yu amin ang mapaspasamak iti biyagyaw. Ne, di ka agungat amare. Para kada kayo at chismosa dayjay. Makarangrang nga raw. Di yu pa'y kayat. Saan kayo ang marigatan nga agsirip-sirip? Kan updated kayo real time. Ay na! Pangasim mata! Sana masapul nga i-broadcast yun no anya ti mapaspasamak iti biyagyaw. Ay, saan kayo ang maawatan? No agul-ulimag kami, mahilig kayo nga agsirip-sirip. Itatad na speaker mi, agreklamo kayo manan. Sa dinaw, tinagapwa, mising anak kaw. Iti ayan ti kaaruba nanang. Nakisarita ak ano mabalen, kat di da ko ma-broadcast ti mapaspasamak iti biyagda, ta makadisturbo da. Husto nga minan ti sirip-sirip, anak ko. Kuryos nga ron mat da tao nanang. Iso ano da duma, kat saan amaliklikan. Ti ibagam kit day. Talaga ang mahilig ka ang makimarmarites iti biyag ti pada mataaw. No daduma, kamali pa yan ti istoryam. Isu ti makagapaw no apay agim matang da iti speaker. Tapno updated ti marites akasken ka. Ay na, apo aya. Agbalbaliw ka nga minan anak ko. No adda nakita mo no nang ngagmaw, aguli magkalaang. Saan ang masapul nga istorya ang iti padam a tao? Tano daduma, adamat nayon kan kurang ti istoryam. Ay, nawaw! Saan ang masapul nga istoryaam no anyaman tinakitam wenno nangagmo? No ammom nga awan mat nasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko na mga ibagam, nardulakay? Masapol nga general cleaning tayo manan, tanay, matutudo manan. Inbagam ka diti planom kadagiti padam nga opisyal? Wen, one representative per household. Ibagayo kadagiti kalugaran atap no amuda lakay. Kaano ti schedule ti general cleaning aya? Intun Sabado, bakit? No kasta nga rod, ag-announce kayo tapno amuda. Tapno di da mas daaw inton Sabado. Wen, bakit? Tumulong kan tumat lang. Aywan gayam, ada ka di maitad agungguna dagiti agdalos. Adda,
Di mo ipakpakamo nga da maited. Ta makita no asino tinaayat at tumulong. Adaman wano awan ti kung kuna ang maited kadakwada. Nasabat ko ni Kapitan ni Tadala ni tay. Kat naibaga na nga da kano maangay at general cleaning inton Sabado. One representative per household kano. Ne, mayat ano kasta? Nabayag man ang piman nga awan nagdalos. Kat, asino nga iti maki-general cleaning kada talakay? Si kalat ako man amumot nga da trabaho. Adda nga ta itad da agun-guna dagiti agdalos? Naita ti jakam mo. Adda kumamot tapno saan asayang ti bannog? Kasano ko maasayang ti bannog kat para mo't iti pagimbagan tintiro a barangay na ita general cleaning. May mayat lataan no adda mat itad da akwarta lakay. Tapno ganado mat ada taong agdalos. Ay nawaw. Madi ti kasta bakit. Adraman kan awan itad da. Makidalos kalata tapno awan riri. Pudno ka day nanatikleng? Ay nawaw, ti anya Loida, kumplito mo ta. Pudno ka day nga agdalos tayo manan? Awan, inton Sabado. Anya nga iti kunada nana. Adda ka di itad da agun-guna tayo nga agdalos? Kas kumay ti kwarta, wano groceries. Awan mo imbaga ni Kapitan. No kasta, awan gayam itad da? Day tatijak sigurado, mabainak mo nga agsaludsod. Saludsudak nga ron ni Evelyn, tapno amok no adda nga tawon no awan. Weng, isulaangan ti pagsaludsudam. Asawa na ni Kapitan, iso asigurado nga updated day jay. Anya ti gagaram, Mariloida. Adda ko makayat ko asaludsudan kin ka, may papan iti general cleaning inton Sabado, Mari Evelyn. Anya day ta, Maray? Adda ka di gun-guna dagiti agdalos? Anya? No adda ti itad ti barangay agungguna dagiti agdalos tapno ammumimot kuma. Ay, jak sigurado no addawin no awan. Urayan tayo ti ibagada Ay nawaw, apay ngay, dapat sinaludsod mo kuma nila kay mo. Ay, kwa, awan mo tinadakdakamat na. Kaya't naasawan day ta, saan asigurado no adda ti payout may. Ang mga no free service manan ti panagdalos may. Addaman wenno awan, may mayat latano tumulong tayo. Tapara matlaang day ta iti pagimbagan tayo abu marangay, Mare. Makitan tuman, Mare. Umay kanto Mare, tapno adda kadwami nga agdalos. Anya ti kunamba kay. Imay ni Loida dito balay itay. Wen lakay, imay na sinaludsod no adda kano ti payout dagiti agdalos. Ay nawaw. Anya nga tinsungpat mo kan kuana. Jak sigurado kunak Saan pa yan alpas tindalos tayo ng payout adagos ti salsaludsudan naman? Ammo pa'y man iti day a babae lakay. Sala aggagat no adda maawat na akwarta. Day tatijak kayat ka dagiti da duma kalugaran. Masapol nga adda maawat da sana tumulong. Iso nga husto laeng asaan tay nga inbagbaga ti maipapan iti payout lakay. Wana, tapno makita no asino dagiti adda puso na atumulong nga oray awan maiter dagunggunada. Barang agbaliw ti kapanunutan day di Aloyda kat makidalus tumat laeng. Anyat orasan bakit? Agalas 7 Nagpartak ti oras Agrubuatan nga rodan. Agsagana kamatan. Damag ko kat alas 8 nga agrugi ti panagdalos yaw. Wen. Imbatik ti may sa akumpay tayo so ti aramatan. Mangalakan to iti cleaning tools mo. Okay. Makitan tuman no gumagutak lakay. Ay nawaw, makidalos ka tapno damot representative tayo. Kasano no di ka makidalos kat labasan dalang ti paraangan. Di datantulangan ti karuruot ti arubayan na. Numayat tirik nak inton madamdama, mapanak to. Danag mo na yan. Da kayo matgayam day ta na natikleng. Nakasagana ka ka din, Loida. Agrubwatan, tapno saan ta amala daw. Ay, kwa, nana. Pasensya, sa anak ang makidalos. Ay nawaw, apay ngay. Madmadi nga mintiriknak, nana. Nasakit ti ulok. Kan mariknak ang maululawak. Diyak kabalan ti agdalos no kastoy laang, nana. Sayang, Mike. Uwan nga rod, nana. Naira na pa'y mo't apa nagdadalos ita. Agpatuloy nga rod no di ka mapan. Oh, sige, nana.
Agan anad kayo mat ijay. No saludsodan nakto ni Kapitan, ibagayo ang maditirik nak. Wen, inakaw. Naimbag ko namta nakalusutak. Uto-uto mat gayam day taan nanatiklen. Agrubwata kon lakay. Ti attendance sheet. Adda dito'y bag ko. Sigurado mailista amin ang iti tumulong. Tapno amumin no asino ti ag-payout. Wen lakay, siyak ti makaamo. No saludsudan dak, ibagam ka na iti kabaranggayan tayo nga da meeting mi ita. Tulungan kay tulat ta no malpas ti meeting mi. Siya kunti mangipalawag kadakwada lakay. Sigurado ak ang maawatan daday ta. Naimbag abigat yun na natikling. Kasta making ka ipilain. Ti kaaruba yung ngay nana. Saan ngay may? Saan ka di ang makidalos? Niloy da ka di tidakda ka matem. Wen na. Ay, saan ang makaumay ni Luida, tama di ka no, tirik nana. Anya? Jak amaw, no pudno ang masakit day jay, wino rason na laang. Ang mga no na dismaya, tawan ti payout ang maawat yo. Narigat ti agsasao, ngam amok aday tamot laang ti may sa ama kagapaw. Siyang kadamag na nga men, no ada ti payout ang maawat dagiti agdalaws. Una yan, day ta kaaruba yun, nana. Sa laag gagat, no ada ti kwarta ang maitad. At to'y tilistaan dagiti nakidalos, lakay. Ay nawaw. Dahito ilang. Wen lakay. Kagudwalang ti attendance sheet tinasuratan. Basit kayo mat gaya managdalos. Adu nga roti saan nga imay lakay. Agraman ni Mariloida. Awan mo laeng. Oo na yun. Noon ay baga siguro nga da payout na kitagdalos. Sigurado anapon no ti attendance sheet yo. Amangan ko na no back to back pa. Di bali alakay. Nalpas mati trabaho mi. Isu na laeng ta nag-overtime kami piman. Ayan yan ti kastang ugali da. Di da pang panunutan para matlangin ti pagimbagan tayo amin. Bayam idalakay. Choice da dayta. Tinapatag, adalat tamot piman dagiti na ayat at imulong. Dagiti la ang nakalista iti daytang attendance sheet ti deserving ang makaawat iti payout lakay. Ay boy, dayta alistaan ngagpaiso ti pagibasaran me no asino ti ag-payout. Kunak man no nakidalos ka, Loida, bakit? Sa anak anatuloy lakay. Ay nawaw. Apay nga ipiman. Maditirik nak iso anaturog aklangan. Asino nga ti representative tayo no kastalaan? Nalpas mat ti dalos. Wana ngam nag-overtime da kanumot itay. Kaaw-awid dalaan. Ay talaga akasta ah. Nakababail mo't ka ni Kapitan. Asino nga'y kumatibanbanugan dagay tao. Isumat lang nga awan ti payout. Dahil ta payout mo't yad dali ta utik mo. No kakasta abanag, mangted da kumamat iti payout, ta saan mat analaka ti agdalos. Rupat payout ka talaga. Kumusta ngay lakay? Ada ka din ti payout dagiti nakidalos? Adan bakit? Kontakem dagiti kalugaran tayo nakidalos. Ka mapandaalan ti payout da. Kaano? Kansa din no lakay? Ija barangay hulatan. Alas 8 ti agsapay tunbigat. O sige, kontakak nga ron ida. Wain bakit? Dagiti nagdalos lang ta isunat ti anday ti master's list ti barangay. Amangan rin ito madamdama, andamanan agpilpila dita asaan anak idalos. Siyak ti makaamo, lakay. Agkapi-kapay, ibileng. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga minanti ko nam itay. Ada ti payout may? Wen, nana. Ay nawaw, payout itay? Payout dagiti nagagat anak idalos, nana. Ay nawaw, ada magayan ti payout. Adda, nana. Naisikreto laeng tapno makita no asino dagiti si pupuso at tumulong. Alas 8 inton bigat ti payout, nana. Ije barangay hulmat laeng. At tuyan tin pagatang mo, Robin lakay. Awatem, ta dapay papanak. Ay nawaw, kaslag dardaras kamat bakal. Nakitak ngamin nga adu ti nakapila iji barangay hall. Okay. Amangan kunak no pagsayaatan day jay lakay.
Ang mga no pagsayaatan ti pilpilaan da. Hindi mo padpalasan ti mapan makipila ijay bakit? Ipadas ko laang ti makipila. Ang mga no kwarta ti pilpilaan da ijay lakay. Nawan ti imbagadakin ka, di ka mapmapan. Nakababayin mo. Ang mga no nalipatan dala ngayon baga kanyak. Di da kan tamapanak iji barangay hall. Kita ampay tin na po nga ilutlutok. Ang mga no maksad. Naa, kita amno asino ti nakapila lakay. Ijay? Tay nakabado iti nalabaga. Ay nawaw. Limot loy da ijay. Apayan nakipila ijay. Jakman amo. Awan mo't nagan na iti master's list. Nakita na siguro dagiti tattao ang nakapila. Iso nga imay met. Una yan na ita babae. No pagsayaatan adisto. Ngam na adda maaramid may samat na mapukpukaw. Kasaritak kadila kay. Saanan, bayam tagpila dita. Agungat daytaan no awan ti maawat na lakay. Da kamin to tagsarita bakit. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Unfairmet piman kanang iti kabaranggayan tayo anagagat ken alisto at tumultulong. Mano nga iti naawat mo na natikleng. 2,500. Isupay ama igatang iti bagas. Naimbag kayo pa'y. Ada naawat yaw. Siya, pulos. Sayang lang ti oras ko ang nakipilpila. Awan kanumot nagan ko iti master's lace. Talaga nga awan tadi ka mo nakidalaws. Di damat ngamin inbaga nga dagayam ti payout. No ibagada nga da, tumulong ka nga ta. Ay kat siyempre kwarta daytan, nana. No kasta, masapul nga adati kasukat ti bannog mo. Ay kat siyempre nana. Ni Kapitan Manlangan ti kasarita. Anya ti raramidem diti opisina. Apay nga yakas jay, Kapitan. Saor kayo mat. Ay nawaw, saor? Apay mo tanay baga masaor kami. At dagayam ti payout ang maawat dagiti agdalos ngam di umat inbagbaga. Uwen tadita amaamuan no asino dagiti ropat payout. Amom kaday, nasayang lang ti oras ko ang nagpilpila itay. Napabainanak pa iti sangwanan dagiti staff yaw. Taawan ka no, tinagan ko iti listaan. Talaga nga awan tinagan mo iti listaan. Ngamin, saan kamot anak idalos? Ay, basol yu no ape sa anak idalos. Inlimad yung ngamin nga da payout, Kapitan. Di mo ipadlaw a payout lang ti pagalistuam si Kaloyda. Sana nasaya ti kasta. Siyak pa'y lang ti papasulam na ibagbagamot ka na kayo nga anda general cleaning tayo. No saan kayo nga imay? Choice yung matanday ta. Saan kay apilitan? Ngam pang-asiyaw tadi kay agreklamo no awan tinagan nyo itilistaan na itag payout. Ay, sayang lang ti oras ko ang nakipilpila lakay. Kung nagtumat ka, hindi ka mapan makipila. May samot day tang Evelyn. At dagayam ti payout kat inlimad na pailangmat. Nagtalakan ba kayo? Nalpasan day ta? Anya pa lang ti isyong. Sayang nga raw, jay 2,500. No, nakidalos ka kuma, di ada kumamot payout mo. Jak nga raw amo nga dagayam ti kasjay. No amok lang, di nakidalusak kumamot tan. Day takot. Masapol nga da bayad yaw sa kay agunay. Iso siguro nga inlimad ni Kapitan ti may papan iti payout Tapno makita no sino dagiti adda puso na tumulong iti barangay. Ay, maasarak talaga. Agbain ka mamad. Si kapay lang ti ado ti reklamo na kat si kalangarudan ti saan na nakidalos. May saka matarupat payout. Masapol nga da payout saka agagat. Ay nawaw ti ugali akasta. Ay nawaw! At daman wenno awan ti itad ti barangay no kabaalan tayo mat ti tumulong tayo latta. Nang runa no para matlaang iti pagimbagan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.